Шаян концертны карарга тамашачы күп килгән. Кичәне башлап китерге кемне чакырый икән? Концертның башында кем җырлый? Җырлый яшь башкаручы. Әмма бүген концерт башлый прәннек таратучы. Нияз Җәләлев сәхнәбез түрендә. Iyesiler kile Seni tevgi kürgen kenime Sataşular gına tügülle bu Buldun bitsin benim üzüme Yaşisiler kile yaşisiler Seni gına sıyıp ezilip Tügelelip tügel yaşavgine Ülergede bulasın diye Yaşisiler kile yaşisiler Seni güne sıyıp ezilip Tügelelip tügel yaşavgine Ülergede bulasın diye Bir tegine kader Yavlap alabildin sin gene Elde yarısin bar yanlarında Men rahmetler eytem yüzüne Yaşisiler kile yaşisiler Seni güne sıyıp ezilip Tügelelip tügel yaşavgine Ülergede bulasın diye Yaşisiler kile yaşisiler Seni güne sıyıp ezilip Tügelelip tügel yaşavgine Ülergede bulasın diye Yarısin bar yanlarımda Bəxitime isim kiterlik Birek gürsün Xıday seyirlerini Ömür boylarına jiterlik Yaşisiler kile yaşisiler Seni güne sıyıp ezilip Tügelelip tügel yaşavgine Ülergede bulasın diye Yaşisiler kile yaşisiler Seni güne sıyıp ezilip Tügelelip tügel yaşavgine Ülergede bulasın diye Tügelelip tügel yaşavgine Ülergede bulasın diye Ülergede bulasın diye Rahmet dostlar. İsen misiniz? Hayırlı kişiler. Ne halleriniz var? İsen sağ kirip jittiniz mi? Allah'ın rahmeti olsun. Mene bugün Kazan'da big gübcirde konsert dostlar. Mene hemanda da zal tuturup kilgensiz big zor rahmet. Bugün 12 stada konsert, Piramidada da konsert, Filarmonida da konsert. Rahmeti olsun. Mene siz bizni sayılağınız için big zor rahmet. Dostlar mene
Özümnің жырымны, яшисілер келе жырымны Айдар Минхажев сөзіне өзім кейін ижат еткен башлап жібердім. Қазір енді яшисілер келеден соң ашысы келіп кете өтіндеймін. Может, прәнникні жырларыбыз? Жырлайбыз мы? Кеттік айдағы Сила ярым прәнник. Әлігіне қайтқан едік, инді китерге вақыт. Тұтыр әнкей бәрәңгені бізге бір-екі қапшық. Рәхмет әнкей, рәхмет яусын, бізде бит буш келмәдік. Алып келдік әнәсіңа кила ярым прәнник. Рәхмет әнкей, рәхмет яусын, бізде бит буш келмәдік. Алып келдік әнәсіңа кила ярым прәнник. Üste bir eli bir alıp gidik kabakta. Tağın nerse dip sırama bizge barsı da bata. Rəhmət ənkey rəhmət yausın bizde bit buş kilmədik. Alıp kildik ənesin akila yarım prənnik. Rəhmət ənkey rəhmət yausın bizde bit buş kilmədik. Alıp kildik ənesin akila yarım prənnik. Kür tutturguna itleri de kirek eyde. Cayın bulsa bir jiber bir diste kükeyde. Rəhmət ənkey rəhmət yausın bizde bit buş kilmədik. Alıp kildik ənesin akila yarım prənnik. Rəhmət ənkey rəhmət yausın bizde bit buş kilmədik. Alıp kildik ənesin akila yarım prənnik. Rəhmət ənkey rəhmət yausın bizde bit buş kilmədik. Alıp kildik ənesin akila yarım prənnik. Rəhmət ənkey rəhmət yausın bizde bit buş kilmədik. Alıp kildik ənesin akila yarım prənnik. Alıp kildik ənesin akila yarım prənnik. Niyaz Celalov. Rəhmətli Sarbegzor. Sen Kimsiz? Hayırlı kişisiniz hürmetli dostlar. Bu yıl Resey Federasyası'nda 2015 yıl Edebiyat yılı bulup ilan edilgenlikten şuşu motor şoyan konsertini biz iki dahi, iki edebiyat bilgiçi alıp baracakbız. Ol da bulsa Kiparis İmayev. Rahmat. Hem Qaviy Balta Urtanchi. Rahmet. İki şahir. Bugün biz şiir söylerbiz, poemalarda bulur, көңіліңізге tatar canı, tatar havası tulur. Başla. Şairler bik köp dünyada, büyükleri bik sirek.
Безнең Татарстанга да бийек шагыйрьләр кирәк. Иң яхшылары кемнәр соң? Ник Токташ Җәлилләр бугай. Ләкин менә алардан да иң биеге мин. Тукай, Ай. бутама. Авыл турында шигырь. Җәен рәхәт авылымда, кояш карый җил исә. Кемдер пычкы белән утын, кемдер хатынын кисә. Гөмбә җыям, җиләк ашыйм, балык тотам мин күлдә. Печән, бәрәңге, ашлыкны ташыйм өемә төнлә. Иртән урам уртасында тоеп егылдым төпкә. Быздан да әйбәт шу авыл, сыер көтүе китсә. Әнә Мансур абый бара, бозавын арканларга. Шәмсия әби кереп китте, тәхәрәт яңартырга. Тук, Шәмси әби чыгып качты, кинәт кенә урамга. Анығы кайткан Казаннан, бурыч салган кымганга. Әйдә егылан ит. Нәрсә игълан ит? Кемнәр чыга? Каршы алыгыз, сәхнәдә әбинең ике оныгы. Әйдә, Нәрсә әйдә? әйдә. Нәрсә әйдә? Дуэтның исеме әйдә. Чыгар әйдә, чыгар әйдә. Әйдә, чыгыгыз. Чыгыз әйдә. Әйдә. Каршы алыгыз, курт чабыгыз. Әйдә. 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 Исәнме Казан баршагызга да кайнар сәлам. Шаллыдан килеп җиттек. Әйдәгез кул чабыгыз. Достар, biz Илнар белән Шаллыдан килдек. Достар, татарча әйткәндә без инде татар кебеннән чыккан кешеләр, шуңа күрә күп сөйләп тормыйбыз. Сезнең ярдәмегез белән башлап җибәрәбез, мәзәкләргә күчәбез. Достар, киттек. Thank you. Күз алдына китерегез, менә 21 гасыр, әбиләр дә прогресстан соңга калмый. Авылда булган хәл. Кара әле сәгать бит инде. Айсало кер, ашарга вакыт җитте. Айсало. Ахлатны шулаймы син? Латны куй әле телефон. Так, куйдым. Селфи. Селфи. Кайттың майда бәрәңге ашым искәзмәйді. Олға таба давам етебіз. Ир белән хатын машинада кайдадыр батканнар. Кистердік ме? Қысқарақ болады. Келіп жеттік. Қысқа орыннан әйме? Исәнмісіз. Yok, тартмайбыз, yok. Ана бит кеше булышыннар безгә. Алар бит катерда йөри, біз киткән бит инде. Әйттем бит асфальттан барыйк. Әнә шука, кара. Юк, карас. Ағата давам итәбез, достар, татар кешесе бар җирдә дә татар кешесе булып кала. Турция пляжда булган хәл. Кара, исәнмесез? Исәнмесез? Сез бит татар кешесе әйме? Әйе, каян белдегез? Сез бер үзегез сөтле чәй эчәсез пляжда. Дөрес шулай, әйе. Раза, минем ирем әйме? Изда. Әнә парашют ташып йөргән әйме? Әйе. Минем менә аш пешерәсе бар. Тавыкны соеп бирегез әле, зинһар. Көтүче улын беренче тапкыр үзеннән көтүгә эшкә алып чыга. Илнар улым кил әле. Әйе ди. Улым, мен бит инде 15 ел әйме көтү көтәм. О, әти син вообще профессионал. Профессионал. Тәҗрибәле, опытный самый мен көтүчеме? Менә кара, мен бөтен саерны тавышыннан гына беләм. Точнымы? Күрсәт әле, күрсәт инде. Шыбыркын алдым әйме? Хытыш. Тахир абыйныкы. Тахир абыйныкы профессионал әти, точно. Тагын күрсәт әле, тагын. Хытыш. Фәрит абыйныкы. Машкасы кызыл шуклай. Точно. Әти, әйдә, теге якка. Без проблем, кара, менә. Хытыш. Улым, әниң ашарга килә, утыр әйдә. Достар, беләсездер инде хәзер инде организацияларда, предприятиедә чит теле белгән өчен премиялар язалар. Менә шул бер предприятиедә булган хәл. Машка, зайдите, пожалуйста. Әйе.
Айнас Абдулович, әйе. Машка, здравствуйте, меня. Вот это в бухгалтерии, пусть все сверят. Вот это Да-да. Ильдар Абыевна передай везде, чтобы круглый печать, свою подпись лично поставил. хорошо. Вот это курьером в Москву отправь. Все поняла? Yes, of course. Ой, английский знаешь, что ли? Yes, әйе. Ой, молодец. Английский знаем, что? Правильно, премию получай. Вот тебе 10 000, по предприятию ходи, всем показывай. Премия берділер, английский знаем, Бик зур рәхмәт, Айнас Абдулович. Мой болып тұшты. Татарский білеміз, да? Татарша. Ой, молодец. Лично от меня, 5000 сеңа, лично от меня бар. Ich 7 Schweines Маша, бар, қой, той, бар, жай. Алға таба, достар, давам етеміз енді, һәм енді көз алдыңызға келтіресіз. Қазір енді біздің президент Рүстем Миннихановқа Владимир Владимирович Путин шалтырады. Тырт. Алло? Алло, Рустам Нургалиевич. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. В общем, нам как-то Ментимет Шарипович помог. Это не вам одному. Да. Вот, ага. К делу, что? В общем, мы как-то разработали ядерную ракету, и он ее назвал татарским именем Искандер. Да. Все ее боялись. Страшное имя, да, татарское? Да. Вот, мы теперь разработали новые ракеты, и нам нужны новые татарские имена. Ты что, у нас у татар пруд-прудеев? Вообще много. Ага. Помогите, пожалуйста. Вот, ладно, вот первый, вот, смотри, страшный будет сейчас вообще. Фуат. Фуат? Ага, страшно? Ну, жутковато. Конечно, жутковато, ты что? Вот еще именно Курканыш вообще имя страшно вообще будет сейчас. Мукадис. Махадис? Ты что, у меня друг хотел сына назвать Мукадис. Я говорю, ты что, ничего шокрасный фирма? Он говорит, Мукадис. Я сам забоялся, я кушмады. Аллаху шукр. Ага, еще. Вот еще страшное имя вообще Куркана, вообще это говорит, популярное страшное имя такое вот Идрис. Идрис? Хорошее имя, но уже есть. Фу, конечно, такое имя на дороге не валяется, она. Еще что? Вот еще вот, ой, мужик, барайма, Жаудет, вообще Жаудет? страшный человек. Жаудет вот страшно. Подхожу на машину, паркую, он постоянно, не паркуйся здесь, убери машину, говорит, мен Кремльға машинаны құял, мен арқасында. Дворник, вообще страшный человек прям. А вот этот, Владимир Владимирович, а у вас межконтинентальные ракеты есть? Дальнего полета вот это. Конечно. Вот их назовите, білесіз ме, как вот Куштанаш. Куштанеш? Ага. А что это? Вот представьте, летит на Америку, вы Барак Обаме звоните, говорит, Барак, менен сеңа Куштанаш. Отличная идея. Отличная. Ага. А вот еще есть такие, чтобы вот ракета как бы летит, а потом боеголовки разделяются, много штук, туда-сюда. Боеголовки. Рустам Нургалиевич, ну конечно есть. Вот их назовите Кушти. Кушти? Да, это маленький мишарский Куштанаш. И что будет? Вот Барак Обама вам перезвонит, говорит, Владимир Владимирович, мы сбили ваш Куштанаш, а вы ему, ага, фиг тебе, он Кушти летит. Сразу без шоу. Отлично. Рустам Нургалиевич, у меня такой вопрос. Нам нужно какое-нибудь известное и популярное имя, которое вот все боятся и уважают. Есть такое? Ты что, у нас Татарстанда, знаешь, вот Салавата уважают, инде Салавата. Салават отлично. Конечно. Самую большую ракету назовите также, вот летит на Америку, идет кушала имя. Исәнмесез килеп җиттек без, Аллаһка шөкер. Бабах! Вот ракета шалтнады, имя бәләкегенә динамик калсын. А это зачем? Вот люди подходят, интересно же, ракета взорвалась, снимают, что случилось? И тут динамик там, салават. И 6 салаватов еще, бабах, сольный концерт бәрі сразу. Рустам Нургалиевич, большое вам спасибо. Я прям даже не знаю, что бы мы без вас, татар, делали. Ну как минимум без Сабантуя остался бы уж. Что? Нет, звони, обращайся. Спасибо. Достар, бүгін енді концерт, сізге рахмет, күлесіз, ржаясыз, шатланасыз. Біздің шалыда міне сиыр бұзаулады. Қойтырға керек. Бек зор рахмет, Руслан. Елнар Айнас, көрішерге. Айназ, Илнар, әйдә дуэті. О,
Телефон aldım. Крутой. Айфон настоящий. 500 сом. Ну, мен айтам, Қытайлар молодец. Телефон супер. MP3 бар. Видеокамера түсірі. Телевизор ішли. Но бір тегі нашар яғы бар. То ММС-ні жіберіп болмай. То СМС башқа адресқа кете. Әлі көптен түгіл 14 февральға қатынға Валентинні СМС жібердім. Айтам, матурым, мен сені бек қаты яратам, сағынам, бүгін түнлә сенің білен болам дедім. Ол СМС менің 65 шашлық начальникқа келген. Әлімансы шипуға көптен түгіл қатынның юбилей болды. 45 шашлық юбилейін зорлап оздырдық. Ну, көбеттіріп қонақ жейді дегендейінді. Кім тіләк тілей, кім жырлай, ну, шәбеттіріп отырдық. Қонақлар таралышқа шбетінде қатын білән екеу қалдық. Балалар үйде yok. Қатын білән екеу қалғаш бет ол тегі не тәсі келе башлай. Сөйләшіп отырасы келедім. Мен өзім романтик, шампанский салып қойдым, отны сөндірдім. Мәйтем, шырпын алдым деп тумбочкаға өрілген едім. Шол вақыт тегі телефонның нешіктір навигаторы қабынған, қышқырып ята. Вы ушли с маршрута, развернитесь де. Мен баштамынарға бек внимание бермедім. Ол бет шампанскені ішкен сайын қызасың. Қатынға қарап тұрған сайын тегі моторлана башлады. Ну, мен нәрсе? Мәйтем, обычно туған кінде қылақ тарталар. Мен тартып тұрмайым, 45 тапқыр өбәм дедім. Тұтындым теген өбірге. Тоқыран ағашына тешкен кібік. 35-ке жеткен едім. Бір заман. Тегі навигатор кісәді вибрировать етіп ята. Осторожно, вы превышаете скорости. Ну, жәмәғәт. Оның міне вибрациясы шондай күчлі. Міне ол кісәді вибрировать ете башласа, ширинкадағы замок өзінен өзітші. Мен баштамын аңлап бітірмедім. Әлі ол телефоннан толкым шалтыратып табылмай. Қар вақыт не тодаләге. Бір елі шылай қатын білән әрләшірге тұры келді. Достлашам дегенде төші келіп қысала. Ол да бізде яши. Қатынның приданный ол. Ну, мен нәрсе? Мәйтем, қартлық кінімде боларла ешәп болмас deyip, мәйтем, лучше бірер участок сатып алам, ерт тізім, тынышлап яшим дейм. Тұтындым шалтыратырға қазір участок тегі сатып алатырған земельниға. Бұл Қытай телефоны земельниға ләгір орына зиратта жиралатырған ритуальный услуга конторысына ләккен. Мен баштаңламыша сөйлешем. Мәйтем, алло, исәнмісіз? Меңа мәйтем участок керек. 6 сот едім. Тегі мені тыңлап тұрды да. Ғафу етіңіз, біздегі участоклар 1 метрға 2 метр ғана. 6 сотыға 150 кіші сыяды. Мәйтем, меңа 150 кішілік керек ме? Мәйтем, меңа өзімегіне. Самый главный, мәйтем, мен анда тынышлап яшим. Күні бойы телевизор қарым. Мәйтем, меңа самый главный, 11-ден сын көршілер шумет етмәсін. Тегі мені тыңлап тұрды да, алар біздің 11-ге қадарда тыныш яталар дей. Әлі мен тігінің білән тағы да сөйлешейдім. Шол вақыт кухнядан төші қышқырып ята. Кия балақай, қайыр ұрыққан шалтырат әлі, бил қатты дей. Мәйтем, өзің қатқан болсаң айбәтірек болған болыр ие. Тұтындым шалтыратырға қазір хирургқа. Бұл телефон хирургқа ләгір орына мебельный фабрикаға ләккен. Ну, мен өзім көптен қияланып ерейм енді. Кухнядағы ескі гарнитурын алыштырға. Ну, мәйтем, бір әләкке заказ берем дедім. Тұтындым заказ беріге. Шол вақыт кухнядан залға төші келіп бікірді. Ол бет мені хирург білән сөйлешәді біланың тұрында. Әмен өзі біздің ескі гарнитуры тұрында сөйлейм. Мәйтем, алло, бізнекі ескірді. Қатын білән мәйтем, иленішкеннен берілі біздің білән. Әлік мәйтем, нормальный еді. Қазір бәттен жері шығырды.
Мәйтем алғыш ерін қарасағыз, iki яқтан асылынып түшкен. Мәйтем арттан бүтін жері қиыла, тұтмай башлады дейм. Мәйтем ашуымнан 9-ші этаждан бермекшiyim. Жалқы. Мәйтем лучше датчик алып барып, пила біле тұрайым да мұнша яғым дейм. Шол вақыт тещаның тегі психоланғанын көрсәгіз, оның қышқыруынан қорқып, біздің маша астына жіберді. Әлі бұнсы да шипуға. Менің бет қатын біраз ауырып алды. Бұл енді больница қоятқаш, мәйтем нормальный мужик бет енді қатынның халін білерге тиіш. Тұтындым шалтыратырға қазір больницаға. Бұл телефон больницаға ләгір ұрына ветеринарный клиникаға ләккен. Мәйтем, алло, кеше мәйтем сізге бір пациентканы атқызғаннар еді. Халі нешік екен? Врач меңа қышқырып. Сізнің бітлі хайванығыз мәлі олды. Ну, мәйтем бітлі деп енді бұл айтты жуынып жүрейі. Ну, мәйтем хайван дейсен бұлдырға мұжыт. Ну, мәйтем аның яқшы яғы да бар. Ненде яқшы яғы болсын. Кеше өзия сарбыз деп қырсағындағы жының қырмақшидік. Мәйтем тоқтағыз әлі. Мәйтем ауызы нәрсеге проблемін енді. Проблема yok. Biz sizni qıtlıyız. Ol siznin qırsaqlı. Жидini sanadık dey. Мәйтем қақ жидini біздің доңғызданын қадар тапмай бет. Мәйтем қазір мен ішлейм. Қорықмағыз. Біздің ең шәп ветеринарный клиника деген сөзін ешіткеш, шатлығымнан үткібі олай башладым. Міне қазір бажайының туған күніне барам. Телефонны бөлек етем әлі. Ол да күліп яшасын. Бір гіне яшайбыз бейт. Рамил Шарапов! Рамил Шарапов! Рамил Шарапов! Гитлер қалдығы. Так, кел. Шығыр. Шығыр. Кәттік төтей, авторы Шауқат Жизней. Кәттік төтей нек жылайсың аузың ашып. Кәттік төтей нек жылайсың аузың ашып. Кәттік төтей нек жылайсың аузың ашып. Потому что жылап болмай ауыз жұмып. Оңғыра. Шуны да білмейсің. Солай міне? Не, давай алға таба. Кәттік төтей кеткен бүгін қар орманға. Кәттік төтей кетіп барғандыр ұтынға. Шулай, бұла төлемесең ЖКХ-ға. Әлі отқа төлемесе, шем яндырып телевизорда қар елі ол. Яра болды нормально. Кәттік Шамил шет еллерде ішлеп берген. Туған яғын сағынғанға кире келген. Сағынғанға кері келген емеш. Санкциялар келеккен ол. Солай міне? Конечно, шуңа көре қойтарғандар ана Америкадан шушында. Дүсәлі цирк артисті Шамил Ғалиев сахнада. Зор yürekli, кичкене генә Шамил Галиев, қаршы алығыз өде. Қоя. Случайно подумала, не пойти ли нам в гости? Кет бәрі беғаға. Бапты штылы.
Şamil Galiyev. Çık hadi çık. Kul çapsınlar. Vay ne işisi? Beşinli Şamil. Malay, beşinli. Bunu Okan'ın двигателine urnaştırıga gerek. Да? Do. Давай. Şiger. Hayda, devam edelim. Tugan kara, sulap kara, nindi hava, sizeli, kukrek bilen tuturup sulu. Yaz жеткен bu qaytarı. Hehe. To'xta dostum. Bu nindi hal? Isi o'zgardi bir şaq. Bu indi Gaziz tuganım, iki telinke bırçak. Quyosh qori, ko'z shag'ila, erite ol bizlarni. Hehe. Yaz doskayım şondi şolul, çişindire kızlarını. Sahnada yıl davrında quyoshsiz da eritib turuvchi yigitlar muncha taşı. Karşalığız munça taşı. Alar shul qizlar bilan tanishtirarlar da, tanishtirib olgan sizlar ekanda, shunday da. tanishtirib olalar, qizlar bilan tanishtirib atalar. Ketdik. Köpme kızlar jilgаны, köpme yalğız şiver kızlar jilgan. Kızlar, rival barğızga yetişecek, aşıkmağı şiratqa basığız. Yaz ise, yaz jitti. Terezeni açtılar, tıp ite, matur ayaklar. Men özüm şəxsən yazını yaratam. Ol şubudan arıngan matur gövdələrini, zifa kökürəklərini. Kızlar, men sizning bilan sizni ko'rəm, barığızını da. Savmasız mümkün mü? Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. İser misiniz? Sen ise Bu teki tanıştırma agentstvosu mu? Näqdə şulay, çünki rival bir kimni de yalğız qaldırmay. Rival barığızga da buluşacaq. Sen bundan çıqığa bütün kız baratik sin ağına qarab turacaq. Aldan minga, andan soң singa. Olar mena bulay da seyirsinip qarayındı. Olaysa men dürüst elekkenmin indi. Begdiriz. Siz teki mena kengaş etken şul teki revolver bulup çıgasız biteymi? Min rival, anlıyorsunmu? Ah. Rival. Rival. Demek dürüst elekkenmin. Peki, dürüst. Mena ayttılar siz bik köp bilesiz teki kızlar bilen nişik tanışırga meni de үйret almazsız miken benim problemim. Sansı dürüst yürətem. Biləsin mi? Birinciden burğa deyiş teki basıp turu. Burğa deyiş birinciden. Basıp duram indi, kız aldığında yatmayayım betinde sırası, basıp Yok duram. endi, yok. Basıp turu ol burğa deyiş gırrur. Mine benim sıman bir ayakını alğa, kollarını jeyiyesin. Hem basıp durasın şışlay. Olay mena oңайсызырақ. Kızlar bilen tanışasın kerek bulgaç basasın indi anlıyorsun mu? Olay mı? Mine olay basasın. Aha. Hem başını selketirge kerek mine olay. Başına silketerge de. Обязательно da. Ol seni көрürge deyiş ol kız.
İkinciden Murat iş yılmayıyor. Mine yılmayasın. Kızga karab yılmayırga gerek. Yılmayırga? Yılmayıp ko'rsat hele. Evet kaldırıyoruz. Üçüncüden Murat iştege Pahotka Abidra. Kızını gördün hem anın yanına gittin mine. Hoppa. Tege, bugün sıman mı ne? Nesil ügüzü saman. Kızga karıysın, yılmayasın, hem eytesin. Ey şiverkey, senin enine kiyev gerek tügülme deyip. Сразу mı? Сразу aytırga gerek, сразу. Как-то сразу неудобно. Может, постепенно гына? Ansa nişik bula? Ну, щупа-щуп, скенфит, kitap. Yok. Mındı işrakta vaklanıp durga gerek değil. Gördün, eyttin. Anladın? Ну, мен сразу aytırga yolla. Yalma yatsız. Ayda repetitsiyasız min kız, esin jigit, ayda benim yanına gel. Так, секунду. Мен андай haşeratlar bilen tanışmayayım. Durak, что ли, нәрсеге мен Tanışasın. Göz aldığına getir, min şiber, sılı kız. Ayda yanıma gel. Göz aldığına getir. Көз алдына кетіру да шетен. Конечно, ну ладно, керек так. Так, походка, так, пошел. Ey! Şirlikey! Senin enine kisev kirek değil mi? Gafo sözleri butadım. Yok sen nik butuysun. Sen kızlar yanında üzerine arıslan sımak hisiyetirge diyorsun. Anlıyorsun arıslan bulur gerek kızlar yanında. Oraslan? Ayy, arıslan neçik aytalı ol? Oraslan, puf ite. Neçik ayta? Puf ite. Hayan gördün sen arıslanın puf etkenin. Men zooparkka bargan edim, onda oraslan kuyrug'un ko'tardi da puf etdi. Sen kızlar yanında üzerine hayvanlar şatatırga diyorsun. Anlıyorsun mı? Kızlar kırgılarını yarata. Tarzan, Mowgli anlıyorsun mı? Hayvan bulur gerek. Hayvanlar şey. Hayvan. Anladım. Tek hayvan. Nerse bu? Nerse bu? Bizning uyda bir hayvan, ol pisey. Layrak Endi qiylana. mart meşesi buldun bu ha. Yarar. Eytik, sen kız bilen tanıştın. Tanıştım. Tanıştın kız bilen. Уже. Şibermi? Aa, şiber. Hemen de tanışkaç, sen onu alıp barasın kaya. Koya. Sıfatlı Fransuski restoranga. Может, пельменника? Onda студенческий bilen skidka, temne şatalar, между прочим. Sana karagaş görünenden işik oşatkanların. Bir sözsüz restoran. Kirebiz restoranga. Вот restoran içmasam. Men bunday restoranda birde bulganım yok. Hemen de restoranga kirgeç, sen birinci şirattan işiysin. Restoranga kirgeç, Aye. birinci şiratta, kolunu juvam. Kaya kettin kol jorga. Kızını üstel altına oturtırga gerek. Kızını Aye. koyasın o. Elegi vakittanın urunda min, anlıyorsun min. Utar. Oturtırga gerek diyeyim, anlıyorsun mu? Gafo. Rahim etiniz. Hazır barısı da bula, men mında oturam. Şunday bir pagoda meydan uğramda. Sen bunda hava turuşu alıp barra kilmedin. Ofisyantını şakır. Официант. Ofisyant. Официант! 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 Sen misiniz? Milyonu alasın. Rahmet. Bunda bit makaron yok. Nindi makaron bu sana restoran, anlıyorsun mu? Restoran. Şulay mı ne? Birinci şiratta milyonu kızga vermek gerek, etiket duyunca, anlıyorsun? Kızga. Rahmet tegiz. Bana ne onası... Kasılma. Bir kızga yüzüne soylarga mümkünlük. Anlıyorsun? Yarar. Kızla kız bire. Mena yartı stakan. Zavarkısız da yarı. Men aşıkmadım. Uzakta ötmey rızıklarını alıp geleler. Şulay mı ne? Ayy. Uşe. Rahmet.
Rahmet. Вот restoran bu içmesem. İşeysen sen bir şeygine zakazay gittin. Men temlepkine qaradım. Rahmet etiniz. Şot ap gileler. Şot. Şot. Rahmet. Şot. What beyeler? Dülerge kirek. Kıymat. Nu kredit alıp bulsa da tüleysin indi. Şulay mı? Şundan soň çıgasız uramga. Uram. Hem de sen kızını alıp kaytasın üzerinin iyiğine. Mena? Sina. Onun üzerinin iyi yok mu ne? Nu bar indi, nu şulay kirek. Anlıyorsun mu? Şulay kirek. Remont! Anlaşıldı. No, kraskisi de bana koytayın. Şol vakit kayta barganda sen üzerinin kollarını salmak kına anın nişkebilerine koyasın. Bilge. Ay, biline. Kızның biline koyasın diyeyim. Sizning mında jir. Nindi jir sen kız bilen barasın. Şunda yumuşak, nişkebil sizde. Hem de barganda üzün bilen bulgan birer kızık vakıga söyleysin. Kızık vakıga. Kızık vakıga. Bir vakit şulay fiziki dersinde oturamız. Bütün klas bilen. Bir şiven avuzdan girdi de kulaktan çıktı. At kızık buldu. Bütün klas bilen uğaralı. Söyleme o hayırlırek bular. İşik tübüne kaytıp jittik. Koytap jittik olsa da. Ay, işik tübüne. İşik. İşeysen sen. Bizning zamok har vaqt şulay elegib qala. Intiga biz. Maturgına iktir baş. Maturgana. Rahmet etiniz. Welcome. Rahmet etiniz. Ay. Nerse buldu? Şamilni uyatmağız. Nindi Şamil. No biz общежитиеда bir bölmede 4 yigit turabız. Mana bunda Şamil, degende Filus, Salim, Imin. No men обычно matrasta gana yo'qlayman. Mana bunda rahmet etiniz. Nindi miskinler bölmesi bu Nindi Şamil, nindi matras. Sen bölmede bir üzün yaşaysan, sen bir üzün. Bir özüm? Bir üzün. Men mi? Sen Demek men şütürek meskida bir özüm gene. bir üzün. Oho, olay bulgaç. Так, Şamil, Filus, вон отсюда! Salim sinde, Уматовай. Так, мен мында, значит, кожаный диван қоям, угловой. Мында плазменный телевизор. Nindi televizor, nindi mebel. Sen bunda mebel urnaştırga kelmedin. Sen bunda kız bilen geldin. Anlıyorsun mu? Kız yalgız gına kaldı. Anlıyorsun mu? Şulay biter. Siz iki gına. Biz ikеу gene. Hayır. Şundan. Şundan nu atmosferni bayatır için muzika kabızırga mümkün. Muzika. Muzika. Problemi yok, hazır radyonu kabıza. Haydagiz biybiz, motor bitkinimiz, bibi yaşara bizning ko'nglimiz. Haydagiz biybiz, muңayan bilmiymiz, jırla biyib o'tsin har bir kunimiz. Stop! Sen bunda kızını korkutırga kelmedin. Ну, мен обычно озақта хал болса сальтада ясайды. Bu yolu не рассчитал, әсірек. Şol saltını yasasan kızın шығып қашашақ. Muzika vurga tiyiş, minem diyirak. Yaramады. Hem indi şu muzika astında kızının yumuşak kollarına tutup onun dingizde tiren gözlerine karap derşersin. Yana yere, dibe yere, nigedir ana sin kirek. Tüzmese de tüzmi bir girek. Bu yürekke gelsin kirek. Kaya gittin sen? Ну, мен көріп тұрам, сіз ikiniz de ортақ тіл таптыңыз. Мен құмашаплап тұрмаймын, деймін, шығып тұрам.
Özüңнең тәҗрибәңне биләсең, өйрәтәсең, өйрәнмиләр, өйрәнмиләр. Только озақтан бөлмені жиыстырық, зияма. Ато Сәлим мені абышны қиынна yola жиыстырмаса. Нинди Сәлим, киләле монда. Мунча ташы артистлары Рөстәм һәм Илгиз. Концертimiz алға devam ede. In Diva. Келген язда күн
yakınlaşır. Olmaştırma bu denge. Birbirini seviniyorlar. Gerek ömür yeterge. Yaratsan yaradinidir. Min de yarattım seni. Bizning işin şeşek otıp şinmesin bexet gülü. Yaratsan yaradinidir. Min de yarattım seni. Bizning işin şeşek otıp şinmesin bexet gülü. Şinmesin bexet gülü. Şinmesin bexet gülü. Indiva. İstirahlar size dostlar. Paka paka. Paka paka. Kızları seviydi. Сылай мындай. Kızlara Шиғыр. Şiğir. Yazғы ауыл. Yazgı avul. Yazın avulda bik motor, yılgada taşı taşый. Sizde pustyak. Yazlar jitkeş, Kazanda yüze başlay. Avtobuslarda halkını işkekler işip taşый. Ауыл дейдім мен, ауыл. Bulsun min zato dirisin sülerge yaratan. Тау башына салынғандыр біздің ауыл. Bir шишмә бар якын біздің ауылға ауыл. Düşken idim kiçe şunda Meryem bilen. Şaklar kattım. Meryem keyim aygır iken. Шулай міне. Aygır. Тайландтан қайтқан болғандыр ол Мәриемшек. Bilmem koyan koytkandır. Hazır koyçu tutup yürüyün. Beylense sırat vışt. Әне келді артыңнан. Ay! Ойғыр Мәриемі. Ay! Git bundan. Қойшын қоя кис. Git bundan. Кеттік әйе. Кисе Git bundan. Bu tulumu bilen yine de beri bitirala. Бәләкей шибер. Бәләкей мұржадан түтін көп жүреді. Бірәрсін бақытсыз етейінді. Шибер күші гүләтші болау. Өзімден білем. Қайнабайым, гүләйтіп жүру енді. Артисттар білен жүрдім. Шиберлер білен, шуңа көре білем. Қояйын. Нихал Қазан! Жолда сағас келді қоршалы қыз. İş pışırıp. İnvestor. Yapayım. Kemal, biznesmen, инвестор, спонсордар. Тикшеріп отыра қалар, қолашылайрақ кетті бейтін дамай.
Барда апайымға начальство, іштерге кіші жоқ. Барда артист, барда жыршы. Каждый сустик агроном. Апайым, артист де болды ма кішейін деймі? Гәштріл де болды ма енді іш? Жарайын бізге ау кістіне. Жарар. Апай, ешірек уақытта жүрдік енді бізде. Жүлерек шоқта. Артистлерге еріп. Гәштріліне де бардық апайым. Аллаға шүкір. Бардық. Көрсеттілер. Көрдік білеміз. Бармасақ білмес едік. Көрсеттілер. Білдік. Көрдік. Барғаш не? Барғаш көресің апайым. Көргешінен білесің енді. Бармасақ көрмес едік апайым. Білмес едік. Eğlendirdim plastinkini uzun öyle olanda. Tuktap olmuyordu. Ne yapayım? Oğulda iş bitti bit kadar. Elektriklerini yok indi şunda dedim. İşte tıkılmayan işe iş yok ya. Apayım artist bulup yürüdük direkt. Apayım kadar işte bitti, oğulda bitti, kolxozda bitti. Yani investor kadar. Investor apayım maşkara kuk basıp aldı. Апайым, оларға біздің шекілі өмір бойы сиыр астынан шықмай ішлеген даярқылар жорамай. Оларға жиын қысқа етек, ұзын аяқ, қағаз башмақ, кенфит қағазы керек, жол тұру. Ешлер. Әлбет, мен апай, әлбет, ішлемәсік түгіл бейті әлі, писе ішіне жетсек те, оларға шүкір. Әлбайым, дерт бар, дерман бар, фирмадағына ішлемес кетігі. Апай, күнге бір жарты бітіре беренгі де ошамастан кіші түгірейін де мен? Жоқ, апай, үстіға фирма. Қонатлығына бүтін нәрсе. Дерт, түгі. Тошып тұра күш, ғайрет. Мен, апай, алмас мекен деп бардым түгі неге? Инвесторға, фирмаға. Апайым, сен де менің фирмада іштерге де тышқан тұта білесің ме? Тышқан. Ne bayım bilemeyken bilmeyini. Ona mesişmeysen atışkan tutup yürürge. Bayım biz apayım gümür atışkanı psey tuttu. Sen apayım sırmadan da tışkanına mısın? Onda da kuse, kumak. Mınamın sorak berenli kuk. Evet. Ular başında oturalar. Onlar başında. Bayım apayım o kusilerini firmaдағы ortalarından kovup işte Senekten sırtına soksan da geri bırakıp yuduruk üstede тұрған көсілер. Şunday. Ona kurşa hatime anlatıp berdi, конечно. Деген инвесторның тышқаны, неде тышқан екенін. Апай мына деген нәрселер бұлай. Бүтін кіші бар енді. Компьютер деген нәрсенің тышқаны dey. Ие. Компьютерның тышқаны. Қазір бит инвесторның фирмасында сиырны компьютерға тауа. Аның тышқаны ондан ешітірғандыр енді, Құдай білді не. Соң айтам, апай, мен шуны білерге тиішмейінді. Ауылда ешеп, өмір бойы. Мен апай, оқыған кіші. Қатимен айтам. Мен апай, бүттін нәрсені білі. Тігінің образование технический, бір білмеген нәрсесі жоқ. Технический, мәктепте. Şuna apayım aşığım kildi de tığı investorға ayттым. Ben aytам, apayım almasan dağı men aytam firmаңа. Men İyi. Olar aldı, ola başımda kişi etip mında. Üzün rısva etip. Kişi üstü bolsan degen bolup. Başımda yiyip bargan buldum. Batır külmekleri giyip. Matır mı külmek? Şınlap mı? Ha? Yapayım. Ama evet Umar Hanım 7 metre siz takırıp gitti zamanında. Tegi mektepni tamamlagachta firmada iş başlagach birinchi zarplata qalgan edim. Material. Şundan tikken күнә апай. Саклап кына киеп кишилеккә генә. Бүген киеп килдем. Сабантуларга гына кием. Апай,
Әлі бұл Сабантуйға жүріп кеттілер. Келгендер телевизордан бір күту халық, бір машинаға түйелішіп. Біз әбетіне электрика самодеятельность бек қуат дейді. Міне, шербадан қойтырышты бүттін даярқыларда клубқа жүре тұрған еді. Танцевальный кружокқа. Самодеятельностьқа. Кәмбе күрме берелер шуның үшін 3 кило колхоздан. Қазір, апайым, Сабантуйында бейдім бұстыр. Тігі телевизорға шырып кеттілер. Айтам, давай. Оттаки жымға сайын көрсетір телевизордан тігі. Яңа ғасыр деген каналдан. Қарайсың ол каналны? Не апайым, қышқырып әйт, неге қорқап қайтесің? Олып кетмейлер бит орын үшін. Қарайсыз мұны? Олай сәрақат нелесіз екен үшін. Тұзға язмаған тотарша сериалдар қарап. Апайым, жүріп алып кеттілер телевизорға. Сабантуйда бейгенне. Мотор бейсі екенне. Бейіп? Жоқ, апайым, жоқ, қазір болмайынды. Жоқ, болмай апайым. Жоқ, олы башымды кішейтіп бер, қалым, жоқ, риста етмәді. Кіркішли қазір. Киномагына еме. Жертва зли, жертва. Нәрсәді? İşitmeyin. Бие dilерсің, бие dilер. Конечно, чисті кіші башын қатырып ерейсің. Şundan başlarga kilekişni. Eydem, kompozitör muzika da var. Aygır Meryem'i. Rafi Sazılcan. Gittim hala baktırgaç. Karasın bana. Бар бүтен шығып жүрмек. Қайчыны шығарырлық болма бүтен. Кәже yılında şulay şul. Bütün нәрсе буталған. То ли чуваш, то ли татар, Раил Садри Буадан. Қаршы алыңыз. Раил Садри. Қая. Кеттік. Анар хайрат, анарсың, анарсың. Давай, пакет. Тихалер. Hayrat şaltırada, Veliyev. 2 fevralda bir şaltırat deyinді таң білен 5-те. Жұқып кетірген. Үкірә телефон, мен әдем нәрсе болды? Кім бұл? Танымайсың үстөлі. Мен әдем нәрсе әрат? Қаралы, вана күту қуып кірдім де біраз вақыт бар. 2 февральда сағат 5-те күту қуып кірген. Мен әдем идиот. Ярар, барабыр екін қатысты. Әдәш үләш менің біләнді. Аға бір сүгіндім де, бір әй бір сүлә, бір қачандар айыл Аллаға шүкір деп әтмә. Мен әйтәмнік, вана байлар әйтмей, аларға бірәді. Біз Аллаға шүкір деп әйтәбіз де, бізде бар деп ойлы да, бізге бермей олды. Бар Аллаға шүкір. Сіз менің формаға қарамағыз. Украинда соғыс бара.
25 февральда келгенмін, салып болмай қалман. Сыматур. Неге, бүтін нәрсе ақшаға күшті жамағат. Мана, Аллаға шүкір дегеннен, менде селеген бар сізге, муллалар да, мана, мулла абзылар интернетте отыралар күні түні. Бірсінен сұралмайды, мулла абзы бір енді ұрыс сөзі қыстырмыша, вағаз оқи аласыз мы? Нет проблем демен айтты. Яры, ансы, жұрында, Қазанда никах. Білесіз көп метра? Ооо, 4-5-лік. Әйе, әлтағы бірсін істеп бересің. Ансы айырым, бір егет келгенде Молла абзыны шақыра екен. Молла абзы, келер. Нәрсе болды. Молла абзы, менің бүгін никах. Қатмағайым. Сіз оқисыз? Да. Молла абзы, мына сізге не? Молла абзы, нәрсе. Мына сізге. Міне бұл, 5.000. Нәрсеге біздің никах 25.000. Біз ансын төледік, квитанция да бар. Мұсы айырым. Мұсы нәрсеге. Жүзі 5-лік қолға ләккеш, давление көтерілі, температура, жүзі келе башы. Бұсы Молла абзы, мына никахта шунды урын бар. Ант иттіре тұрған. Зинхар шул антын әйттірме. Менің келешекке сапсин бүтен планlar. Молла абзы, бисмилlah деп тұрып қоя. Никах башлана, шул урны келіп жетеді, Молла абзы әйті, қазір яшілер иманға келіп, бәғідәді болып, сыңғы сұлышығызға қадар бір-бірігізді сүйіп, қадірләп, бір-бірігізді қиянат етмеше, яшарға ант етігіз. Егіт бола башы, фарішталар ештірлік болсын, қышқырып әйтігіз, ант, кішке айтып шыға, күтіп тұра Молла абзы шыққан. Молла абзыны келіп шығуы бола, шол, сен нәрсе Молла абзы, сапсен что ли? Мен біз сен ақша бердім, неге айттырдың? Қатының көбірек берді деп айтты. Қатын қыз ненде? Қатын қыз деймін, бүтін дүнияны басып алды. Біз Лахауттинларны алдап, қатын қыз ғымыр бұйы. Отырмағыз матуриттер, бір япла, мезге айтайым. 50 ел ғымырығыз бар, 60, ең көбі. Шуны яши алсағыз. Потому что ресурс жоқ. Ғымыр бұйы қатын қыз алдап, ол анық ирін ғымырда яратмаған, яратмай яшақта. Ол шулардан туған бағаларını ғына ярата. Шул бағалар болсын үшін, шуларының ашаттыр, яшаттыр үшін ир керек. Ир ат. Ол аның атын кіні бұй ішсәті, ирін кіні бұй ішсәті. Ресурс қалмайын. 50 яшық юбилейін енді мүскін тіге ират. Сыңғы бірінші қамсыңғы юбилей еттір бүткәрі. Бүтін яшасы кішісіне яшаға тұрса. Потому что біле, тағанда юк. Шо, әтіге 50-ні көрмей, 55-ні тіләмі көруге, 60-ні секірі бүте 70-80 яшы юбилей кіде. Екатерина II шекілі бүтін ұнықлары бағалар жиылған, тігі Лахауттин аут. Шужы сөзләріне кідірішін бір кезге қадып ұтыра. Сіз қарағыз біле, мына қатын қыз ешіп алды. Ис алдыра баштан, сен хужа деп тігіні түрге кіртіп ят қыза. Анда бір нәрсе жоқ. Анда тігі диван, стенка, хрусталь, ішік бектеніп қалса, тәрәзеде решетка болса, біттім ашқа өләсін еткінде. Біттім продукты, біттім әйбірлер тігінде кухнеде. Су, газ, холодильник, балта, пшак, екі шығып бейт атырған ел. Көресің мен ішік. Тігенді қанағат мәскен, бақ келіп, қадайын тіген. Мені іштен. Біраз ял етінде су футбол, хоккей, қараға, диванға барып ятуы бола мұжик мен. Пух! Бір сақ келіп шығайынды. Ашаған ішкен болса, мәскен енді ұшында бір рәқат, шул 2 сағат бағыты бар. Дықлап кеткенші. Ана дықлаға жаткешті ұята. Шушы 2 сағат рәқатта тіге келе. Күні бойы түрге кіріп те қарамаған қатын бір сәбәт тауып, телевизор қаршында әбір іздей башлай. Әлі ейді, диагонал телевизор қады 2. Тегін мүскен ятқан бір нәрсе көрмей. Кетелді, қара, кетелді сания. Кетелді көр. Ой, симірді мала. Ой, симірді.
Kalkuz yüzüne eğlenip barasın. Yüzüne kara kaçtırır. Ha, yatkan kişi bolgan he. Neşelnik. Kırsağını para. Tabarga vakit gitken. Şartlısınız kuru. Müzik kırsak tügül bu. Nerse o? Bu kurgan. Baysa kırban. Холм славы Мамаев kurgan dey müzik. Şulay mı dey katın eyde? Astımda ülgen saldat yatan mı dey? Gördünüz mü? Bana indi faşist şekilde. Ütrev. Hatı kız turunda silizle girmeyin. Tutçu da akşam turunda, biznes turunda sileceğiz. Nese yok şunun turundaydı. Ana bizim Kürtçü. Biznesmen. Evet. Bu alın imanı da yok. Evet. Zapraf kaşıp koydu avul başında. Kişi kırsın için yazıp koyganlar. Kim 500 tundan artık zapraf içite yat. Mektep bağlar altında. Besplatный seks dip yazıp koyganlar. Kişi kilsin için. Bizim avulun iki divanası barganlar şunda zapravkıga. 500 şunga zaprav içkenler de barıp kvitansi gösterkenler. Sizde aksi var ayken, anlar şunu diye bir yazıp koyganlar. Mani bizim 500 şunga zapravkı davayınız bizge nersanda yazgan. Tegler eteken bizim bir şart var. Aksi var. Nu bir şart var nindi. Biz unga kadar bir san uyluyuz. Siz şunu cevabını tabığız. Uyladınız mı? Uyladık. Nişe? İş. Yok, 4. Tekiler ikev gidip baralar. Habittası tağaylanıp gelir. 500 unsumga zapravka yazıyorlar. Gelir de buna 500 unsumga zapravka. Biz sizin bilemiz, şartında bilemiz. Unga kaldık, san uylaganda bilemiz. Sanında bilemiz. Nişe? 4. Ula bitti kattı gidi. Hazır 5. İkev gidip baralar. Birisi ikincisine eyteyken, veli. Karaylı, bizni aldılar bir. Yok yok aldamayın. Benim hatun 2 tapkır vardı, ikisine de ıtkan dip ettim. Başlamayın. Anlarsın, o biznesmen yüzü şakarda tıra. Şol iki müzik barıp tıgını nitkenler, 3 alganlar tıgınerden. Tıgı cip alıp katıp koygan, işi aldığında kazan da bit, işi aldığında tıra bitin maşina. Ir yana. İlkte bilen çığa. Evet. Tıgında, anda bir tartta yazgan, 4 tapkır 4 digen. Teginde yazıp koyan pıyala bilen kırıp 8-16. Bugün barıp yasatkan, ikinci çığa yangadan 4 tapkır 4, 8-16. Saklap tıra tutalmay. Şimdi düzelmegeç bara da şunu duyup materyaldan 4 tapkır 4'te 8-16'nı yasata. İkinci bilen çıksa bilesine nasıl yazılgan? Kırıp pravilne diyen. Bu bizim kişi değil, bu biznesmen, kaçkan kişi. Çirkavga girgen bu hazır. Çirkavga girgen de eyteyken батюшкаға. Батюшка, да, сын мой, моего любимого кота машина задавила. И что? Нельзя ли у вас отпеть по-человечески? Ты, сын мой, сам дурак или без попутал? Это храм Божий. Тут людей отпевают, а не котов. Вон за дорогой коммерческая церковь. Пускай там отпоют. А вы, расценки, не знаете? Чего? Цены не знаете какие-то? Не знаю и знать не хочу. Как вы думаете, батюшка, за 10 тысяч долларов отпоют моего кота? Что ж ты, сын мой, сразу не сказал, что у тебя кот был крещенный, ребят. Gördünüz mü? Bütün nersede akşa. En rahatı avulda. Bir nerse gerek mi? Buna bu yıldan hazır Putin'e bize beren üstüne kuştu. Потому что мың жарым bir kapşık. Suğanın da üstünesin. Berengisin de Allah'a şükür. Avul bakşalarında alabuta üstüne başladı. Avulda rahat. Ateşler bilen uyanasın. Тоже mujik bitindi ateş. Bir mujik ateşi zaten miskin. Suymayın. Молодец. Ateşi kımırıyla 5 yıl. Suymagan. Молодец. Alıp bargan bazarga sata. Ateşinden de kikiri geçingen. Bir köz açılmıyor, bir yartılaş. Тиригине көрүнүп тура, анда биразгине юннары калган. Култук астында, бу баскан базар капка түбүндө. Атеш.
Kileler bunlardan. İsen misiniz? İsen misiniz? Ateş satasın mı? Satam. Neçe sum? 1000? Şuşu 1000 mi? İyi. O tavuklarını taptı mısın? Nişi mi? Nu basa mı tavuk mu? Nişi bassın invalid bir tu. Annik satasın. Şalke. Ulda mujik minde mujik. Biz ikigine mujik ide. Küp mü küke yaşattı, küp mü tavuk iti. Şalke. Günü bu işe basıp da satalmayın. Bir şıkırdan mişari gile de iş. Ayte, Abze, sen bulay umurda elet satalmışsın. Sen bana bilay şula işte. Bulay ittir, tigre ittir. İrte bilen çıkkaç, beyesin koy 5000. Sen 1000'e satalmadın. 5'li koy. Taptı mı deyip sırakaç, patriat taptı diye. İrte bilen çıkın baza. Sen misiniz? Sen misiniz? Uçak satasın. Nasıl? Ateş satasın. Satam. Bayası. 5 mi? 5. Şuşu mu? Şuşu. Avu taptı mısın? Patriat. Yüzü bizim tavukları taptı kuşlarınken. Kargalarını taptadı. Çıpçıklar kalmadı avuldan. Taptı. Psiden çıkara kurkam. Etini taptadı bana tirsine kalmadı. Sıyırgası gire. Şunu yakşı ateş bulgaç satasız. Hatınga kıyıkları başladı. Biraz mı? Avulda. Ateş degenden avulda bir elektrik gelgen. Teki zamanlarda 50'ci yıllarda bitinde halkın biraz yine ağartı üstündaşlar için elektrik kıyıkemine ateş. Bak cemaat. Şuğurun kulu halık. Normal ni ateş. Avulda. Gününe 10 tavuknu taptarga teyis. 10 tavuknu. Bir katın alttan tırada. İptaş profesör. Benim mujik işine tağı bir kabatta güzel başalıştı. Neçe tapkır dediniz? 10 tapkır. İşittin mi parazit? 10 deyip. Mujik tırada. İptaş profesör. Hatın işine tağı bir etiniz indi. Ol birgine tavuknu taptarga teyis. Melle bir neçe tavuknu mu deyip ettim. Ateş! Avul! Siz bunda oturgansız. Şimdi kendi avula kaçmışa bunda oturasız. İn bana ateş bir uyata. Avul, siz avul bağlar bilesiniz. İn rakatı avulda su kıyını ilkte tangda bişte. Tuman taralmagan, kütü düşmegen, üzek hazır bulgatmagan sunu kilesin. Bir kim yok, bir yigit kile. Anadan tumaşı işini bana bir kim yok. Şol suğa bir yartı saat gezip biri de şıkar kalıp gelse tuman taralgan. Bunun kiyimleri yanında bir sılıgına kız oturar studentke. Kitabı okuyup betke saklap. Bu bizden çıkalmıyor bula. Ya beyin bulsa çıkıp inderle kaçan. Ya beyin karagan çıkayım telgir bula. Kızı da evet. Yakana ezip gide 15 minute ezip gide haman otura. Bula günü boyu suda oturup bunu bitin dışarıya gelir. Eli yarı ikişerler şunda yakışık adet var. Yüzümüzde artık aybirini suğa veririz. Tişikçilek, tırtazdır. Gidek mene birlerini. Bu şularınız iyi başı sütü binden. Ayağı bile. Yüzü kıza karagan kızım şiber. O. Tas. Şol tas mı? İster misiniz? İster misiniz? Kitap okuysunuz mu? Kitap okuyayım. Elinde kitap işini sekret. Filosofiya kitabı. Aha kırıldı. Andi kitaplar okuş küpleştirin değil mi? Küplem. Nasıl uylaganda bilesiniz mi? Bilem. Nasıl durumda uylayayım indi mi? Siz indi bu tazının tıbı var diye uylaysızdır diye. Neyse bakayım. Ara. Şu şapkasını sileyim. Bu yıl Jingü'nün 70 yıllığı bula cemaat. Kaybet. Büyük Jingü'nün 14. yılının 31. dekabrinde Raddum'da 3 bala tuğan. Birisi Nimesniki, birisi Urusniki, birisi Yevreyniki. Akuşurlar, tuzlu kişiler. İşkenler, butağanlar bağlarını. Bayramda salataları alırga kile.
Karap duralar, eşit kisege kızıl, ayırma yok. Tegiler etkenden butaldı yalnız, gafı itigiz halatmız, malatmız. Üzügizin belki itiginin nesil dinerigiz vardı, karabalıgız. Tegiler izli başlar, timgiller, niler, ayrılmıyorlar. İşte bir şağınlar, 1 saat, 2 saat, 3 saat. Ya buraya bir dinleyimiz üstürmeyin, 6 milyon. Holocaust. Şu nasıl neymiş ete, uydap taptım. Nerse? Hay gitler. Bir bala kulun güdere. Neymiş ete bu miniki değil. Urus ikincisine varıp yapırsa. Ya buraya ete koyan mıydın seni kendi bildim diye. Tekisi kul güdergeç miniki yıdırıkladı. Seni kastına jiberdi diyeyim. Jamağa. Kara. Meni sizin kazanınızda, mana şunday avul abzıyı, avulunu yaratıp, sizge avul turunda, avul eteşler turunda siledim. Bir dus var, İlduz Gılajev degen Aznakay'da yaşap yata patamıştı. O bulay deb yazgan. Siz bir şayalar hitrey. Siz avulunu maktaysiz, şakarda turasız abit. Tegi 2 kilo pişini alıp ketesiz da niye geledi şekilli kilo yarım. 6 kapşık barang alıp gidesiz. Evet. Avulunu makta şakarda tur degen. Emin mına yaşayım kirisinçe. Şakar maktayım, duram avulda. Kimsin haklı? Min mi? Bütenler mi? Mına şunday bahas kuba anımda. Palalarını küpler kulay küre, tırmış itüymüş oңайлы. Jıyırılıp kalam kürü bilen, maşinalar tulu uramlı. Yeta almıtram, hılırlı suğun. Küzne kişe eskit havası. Sandugaçlar mını sağındırsa, isketçe avul bakşası. Avul kügündeki yıldızlarını мәңгілікке жанға біркіттім. Üzігізге bulsun şaharıgız. Bir kеш күндім, жетті, мен кеттім. Rail Sadriyev. Kredit alıp, tiyatr yasap, Rizat tamamlar bitti. Aylıkны түлей almagaç, hezir jırlauga көчті. Yok üzme
Ризат һәм Зинира Рамазановлар. Рәхмәт бик зур. Жырның авторлары Айдар абый Тимербаев, Айдар Минхачев. Бик зур рәхмәт сезгә. Реклама өчен 500 сум. Рәхмәт. 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 Так. Кірбітсінер, брат, шиғыр туды. Ха, кірбітсін, қара Жәләлев. Ленинны күчермәгәннәрдер иш. Кірелер. Бұлар қоя, бұларны бикләп қалдырғандар міне бірақ қоя, бикләп. Юк, буларныкы күбрәк тулгандыр. Шулай болғандар, шулайды. Так. Бұл шиғыр сезім бұл? Шиғыр. Аха. Башқұртларға бағышлана. Башқұрт дилер. Башқұрт кем була икән? Урыс телен беләм. Башқұрт главный жук була икән. Башқұрт яғынан татарға бик күп әйберләр шыға. Кымызы гына нитра, Фирдүс хаманда чаба. Башқұрт дилер. Башқұрт туа Уфада. Татарстанга киледе, кеше була Казанда. Башқұртстаннан... Дұрыслық, шылай бет, дұрыслық. Башқұртстаннан Татарстанға келіп кіші бұларға телмірі беруші артистіміз Мирхат Гайсин. Айда, мәне, егіріп шыға кәрішті кіші бұласы болғаш, кеттік. Рәхмәт. Хау-махығыз. Хау-махығыз дегенде... Хау дейм, хау. Бұлар күзен жердіштері. Хавасы шыға бұның, хавасы. Хавасы шыға. Яра, шығары бітірсін. Өзініңкі шыға бұға әрі мұна. Менің хава шыға біткән инде. İsənmisiz, xalmaqağız. Big rəhmət, isənmisiz, xeyirli ki, hörmətli dostlar. Əlbəttə, indi beyramımızın başındayıq. Qədətdə beyramlar bilən qutlab ketergə kerakdir deyə oylayım. Ne işin degəndə beyram bilən qutlamayışan, neçə ki qutlamayışan. Beyram bütün də beyram. Bugün beyram, siz bizdən bilən işraşdıq, biz sizdən bilən işraşdıq. O zor beyram dostlar. Hemen de uzup gitken jigitler sizni şın ko'ngildan qutlaysam kerak. Uzup gitken Noski bayrami bilan sizni şın ko'ngildan qutlayım. Alqışlar. Hemen de zalda oturgan barliq qizlar sizni de qutlab qo'yasım kerak Shuba bayrami bilan, yaraymi? Ondan so'ng aytasım kerak, ayırışa rahmatimni aytasım kerak. Bugungi kishida bizni hurmat etib kelgan mening yaqin do'stim zalda o'tira, Iroqdan kelgan do'stim Moskvadan kelib tushdi. Shunga qarang sizning zalda orada o'tira, shunga qarang to'tirshanglar va urush aytaman. Спасибо, что вы с нами, что вы среди нас и вы присутствуете, и я чувствую эту энергию. Большое спасибо, мой друг Олег Газманов. Koyurulmadı mı? Yok mu? Ey izleyiciler, nerseye kerak olmanda? Kim çakırsın onu? Yozgan yol esimez, keleyim әлі может deyip. Bilet var mı? Meten orun yok anda. Rahmet. Bizge siz var. Şul şeytken bizge nerseye gerek olar? Yürüsünler üzleri şunda. Rahmet dostlar. Min şart siz mi da bulgan qana. Rahmet. Может gelip biter de konsert ahırına hatlı. Yarar, dostlar beyramımızda devam edip siz indi bir gerek indi balalar indi ışanmay bir nersege de siz ışana oturasınız. Şunda yok bargayma. Mine kişkinegene balalar, uşu tualar alar, uşu bütün nerseni bileler, alar ışanmaylar. Mine iki bala, iki onukşuk indi devanisilen soruyorlar iken. Kızık sanaların devani, karale, eytale bizge, biz koyan kirip çıktık, koyan taptılar bizne deyip balalar soraşılar. Tigi devanisinin akıllı kıyafet yasap. Balakaylarım, buna oğlum sine, onu kaytayın, oğlum sine, buna kabis arasından taptık dedi. Kızım buna sine, matur, oyuncaklar gibitinden alıp kayttık dedi. Tigi bala kız balayın, abisinin kulmeginden durdayken. Abi, nerse devaniga dürüsünü eytemiz mi, illi bilmişigine olup gitsem mi? Alar oşu bileler bütün nerseni. Nasıl özde bu turasan da vartan. Yani siz uylaysizlar bütün isi kostyum, motor pidjaklar, kiyip çıkanlar, şunday artistlar ayman deyirler. Uylaysizlar bu nerse fokusnik что ли deyip, fokus ko'rsatam ekanlar deyip. Şolay uylab o'tirasizlar. No, fokus ko'rsatabilam. No, ko'rsatib turmayman. Yaraymi? Tege sizning ixtiboringizni jalb etasım kerak endi. Mana biz bit yashab o'tamiz. Bizning yonda tirada narsagina yo'q. Mana olaylik shuluq, mana o shashka, buning joni yo'q bitnay. Mana shu bino motori, aning joni yo'q. Mana siz skameykada o'tirasiz, aning joni yo'q. Mana sizning boshingizga kelgani bormi ekan, uyingizga kelgani bormi ekan? Mana shu bizning yonda bo'lgan ayverlar, bizning bilan bo'lganda nechik his etalar ekan? Ularga rahatmi ekan deb o'ylab qaraganingiz bormi, yo'qmi? Yo'q.
Mine siz öyle oturgan skameyka, oturgan mine kızlar oturgan materyal, mine siz oturgan skameyka özün nişik hissettiğin. Eyvət dedi abi canım, orunduqni qaşaqlab. Yarar, mine şuna göre zirakına tıgı şaqqana şitkere alıp gidemin de tıgı şaqqana tıgı необычный рак темага kirip gitesim kere. Tıgı biz mine iden cevabız günde, iden cevabız çüprek bilen çüprekni intiktirrabız bitinde biz eymen. Nerse gana zumançı biz ana tıgındayım, suğa sığabız degen gibi. Mine o ana rehattir de biliyorsunuz mu? Ha? Yok mu? Mine qarap turğuz ali siz ana nişletesiz ekan. Şuna göre şunu görsetip bitesim kere. Rehat miken ana yok miken? Şunu şitten qaragız ali yarım. 5 kina sekund. Botarı gelip kıydılar, anı kırtılar şunda. Rehat dedi biliyorsun mu? Yok, ona bir elleni rehat bildi. Mene ansa yırında alo, mene Coca-Cola soğutları var biteleyim. İşkeneniz vardır deyim, aşef. Anam uydu gımırı bigirrek kıskayım. Şuna göre men alanın kolaplarını jellep de koyayım, şu banışkilarında. Mene alanın gımırları vapşını kıska, mene şulay mesela. Banışki oldu kız eymi. İşte gımırı yok bitti. Takırayında anın gımırı bir kıska. Dostlar, ihtibarlı bularak yere gımırma bizim bu turmuşta. Ne için degende fokus dedim tıkırayı bulay. Kim nerse bilen gana şoğalanmay. Şu an kırayında zirek. Bunun da hatta ikiren kadar korup alırız elbette indi. Mine şunday kişiler bulayım. Anekdot söyleyi koysa bir kişi bulay bet şunday. Anekdotunu söyleyin de rehatlanıp kışkırıp külle söyleyin de uzayma. No kazak doğru ol vapşı. No külesi kileyindi. Anlattığı söyleyinden anın kuvveli bısınındı deyip külesinin de rehatlanıp. O şiitten koraganda mine şulayrak bulayındı mine. İntiki bitesin. Asıl bir avralı. Mine jigitler sizge aytasim kere yoz oylari kelip jetdi. Oramda bitin buzlauq deb aytara kerak. Oshikmag'iz. Kish ertan buzlauq shipı Şupavını tekrar alıştırmaya tırgıcaya. Yani biz toyup kana tugul hali. İtleri de toyab etmine. Şuna göre şımak bulurga mojut. Şuna göre hali soğuk bulurgaz hali. Dostlar menin de itler bitin Başkırstan yağınan bizden avulda kazanışa karşı yılga yok. Bizden jigitler biz üstte korkmadık, su kırdık, rahatlanıp yılga bulmasa da biz yoğalıp kalmayız. Tutabız da su kırabız mına şunşulay. Jacuzzi. Biz bit oğul jigitleri. Ana bular toşna, işisi toşna oğul jigiti. Tigisi şahar jigiti bileki toşna. Tepa kurtoyne, muga galatskoy. Şulay haller dostlar. Mına fokus deb söylep ketdim. Men fokusnik tugul. Ну, ko'rsata bilam, потому что menim kurshim fokusnik. Ul uyratayın, ul sahnada fokuslar ko'rsata, uyina qaytqash kuxnida xotinini da ko'rsata, men kirsam qo'noqqa menga da ko'rsata. Mana shulayroq. Tariqala, bu kurshim menim. Şaş aldırmayın вообще. Şarikni ko'tarak. Hoba. Tutada osh bilan söyleyeyim. Buna bayramlar bilan qutladim bitali 8 Mart deyman shu qarayında biz endi gumum biz tatu yaşaymiz uyda bunda Qozonda men Boshqirdistondan Tisemda Qozonda turam. Kurshilar bilan tatu yaşaymiz, kurshabi yolg'iz abiyimda ancha endi birsida bo'lak bermay 8 Martga bo'lak bergan edim mana shular. Evet. Eren buldu.
Aytaman, ko'rchilar bilan тату yashaymiz, тату. Ana ikkinchi yoqdan Qorshida tag'in bir abzayimiz bor bizning. U azroq og'irroq kerak, shunga qaraydi qo'shaqda pochtaga kelgan. Kvarplatalarni olib kiram. Biz bunda hozir qizg'anishga qarshi mana so'nggi oylarda kvarplata bir qiymat kela boshladi, deymi? Shulaymi, yo'qmi? Mana o'tgan oyni ham kiritib berdim kecha ko'rshiga. Ana tushirib oldim sirozga kameraga. Qara. Narsa bo'ldi ana. Bu hozir shulay yuri. Yopilmaydi. Ko'zini tuzdan to'laydim. Shunga ko'ra endi do'stlar, motor etib yashik ixtiyorli bo'lib deb aytasam kerak. Bir chiqqashinde kirib turmayman, потому что потом chiqarmaymiz deydilar. Shunga ko'ra chiqib turmayman, qo'yib chiqarmaslar degan tilak bilan bir jir-jirlab ketamiz. Albatta endi har biringizga muhabbatli turmush tilab, bir-biringizni qadrini bilib yashaysiz degan tilak bilan yozilgan jir. Sen ko'kdagi quyoshim. Ketdik edi. Sonra kana biyip de olursa olay ama. Sen mine kedip yaşım, suyutur dayanır, yağmuruna ingri biz, ışıma gavadi gülgen, sen gögetege kıyaşım, nurları sivesin jirge, sen akışım jonaşım, digi bulamayız, biz birge. Sen gögetege kıyaşım, nurları sivesin jirge, sen akışım jonaşım, digi bulamayız, biz birge. Min sineke biz uçraşkan şartlarda yazmışlar şulay kuşkanma biz bulgan biz yatlarga sen gögetege kıyaşım nurları sibesin jirge sen akışım jonaşım digi bulamayız biz birge sen gögetege kıyaşım nurları sibesin jirge sen akışım jonaşım digi bulamayız biz birge. Min sineke diyip eytesin biz kaman birge tügül ışraklığın oyni biz ışıkla habeti gügen sen gögetege kıyaşım nurları sibesin jirge sen akışım jonaşım digi bulamayız biz birge. Sen gögetege kıyaşım nurları sibesin jirge sen akışım jonaşım digi bulamayız biz birge. Sen akışım jonaşım digi bulamayız biz birge. Yaratkanlarınızla yaratam demediniz, şeylemeniz, yaratam diyen sizlerine. Gelir vakit sonluğu var. Muhabbetle durmuşlarınız her birinizge de. Rahmet. Mirhat Gaysin. Mirhat Gaysi. Mirhat Gaysi. Var. Любой yakka, bu yakka gitsen de yarı. Başkırtlarga yarı. Var. Haydi, kişen karama, davay. Haydi, men köp başladım, davay sen bir başlayın, haydi. Davay. Şiga. Davay. 70 kilo ker sabını, bir bidon şampuan aldım, 2 kayın ağaçından 300 millik yasadım, 80 tazik, 50 çumeç, 135 munçala, 389 ıştuk, kipken balık sıraga. Bütünüsü buldu. Yok, kaldı birsin işlisi.
Дусларны чакырасымы? Yok, munçasını tüzüyse. Болмады бұл сен алайса. Hazır sineke. Давай. Эссе сияк сындырмый ул деген біздің бабалар. Шуңа мин мұнчада сынмайм, мин мұнчада торалам. Sahnede kabattan munça taşı estrada minyatюралар театр артистлары karşı alığız. Көчле алқышлар білә. Кеттік бияққа. Кеттік дейм, кеттік. Ne? İşinizde bulunuz barınız, işinizde bulunuz. Bizni işe almıyorlar. Yiyin, haşeretlerin işke cevabında o jitek şişi bir girek ağır iş bulup çıktı hele. İşke kirgeç biraz işlemişe bulmaz paşalı. İşlerge kirek. Bunu işke yine tutunasın, birerse kirip bir şeyindi. Kim var anda kaysı kız? Sen misiniz? İlgiz Gümeriş. Anda. İsen bit, gözün şıkkan belli. İyi. Haliniz nişek deyip sorağım. Ha, halleriniz nişek. Sinlerse vraş mı hal sırarga? Yok. İrtenge 6'da tuktatıp, ağızını isnevşi gayişlik misin halleriniz nişek deyip sırarga? Yok indi sizden nerse gayışnik tuktattım elle. Nidi gayışnik bulam yok. Sen benim tuğanım mı hallerimni soruyorsun? Yok indi tuğanınız da tügel. Belki ben senin dostundur hallerimni soruyorsun. Yok indi dostunuz da tügel. Tukta. Men sana dost tugul. Demek men sana düşman, he? Düşman da? Yok indi nidi düşman. Siz benim jitekşi. Men sizni bir hürmet ettim. Yok, olaysa nik sen benim hallerimni soruyorsun, ayt hele nik. Nu, men ayttılar siz beni şakırtkansız deyip. Men seni şakırttım. Elbette. Men voyinkomat mı seni şakırtırga? Şum tut voyinkomat İlgiz Yok. Gümeriş. Belki sen kızlardır seni şakırtırga. Pavizovu, he? Nidi kızlar Pavizov, İlgiz Gümeriş. No, imeytli sovyet, atna ortası, siz kızlar. Ya, anladım. Olaysa men prezident, sen glava, men seni şakırtıp getirgendim. Yok indi, onda uylar men başka da kilgen yok, İlgiz Gümeriş. Men olaysa anlamayım. Nik men seni şakırtırga deyiş. Anlamayım. No bir kirgeç uzarga mümkündür betindi. Uzarga. Uzarga, he? Sen derse hatın kız mı uzarga? Bir şey tut, ağırlı hatın kız. Yok. Zapoy mı sen uzarga? Nidi zapoy? Bilesiniz ki siz üzeriz zapoy. Yok, anladım. Alaysa sen otpust, dizgine uzup getirge. No otpus bilseniz eybet bulur. No, bir şey tut otpus, nidi otpus? Yok, nik sen alaysa uzarga deyiş, anlamayım ben, nik. Hafı itigiz İlgiz Gümeriş, men vakitsiz kildim elle. Sen vakitsiz geldin. Sen derse aliment mi vakitsiz gelirge? Причем тут алимент, причем тут benim личной жизни, İlgiz Gümeriş. Ha, yok, anladım. Sen benim çoşçu. Gel vakitsiz gelip durga. Şol mu sen? Benim çoşçu musun? Yok, причем тут sizin köşe hem men. Yok, olaysa nik sen vakitsiz gelirge deyiş. Anlat hele, nik. Bir hafı itigiz İlgiz Gümeriş. Men sizni burşudum ahırısı, men lütfen soňra. Sen beni burşudun. Sen derse kütke şakkan şu an mı beni burşurga? Причем тут şu an İlgiz Gümeriş. İden aslında yukarıda kumaşa ulaşı şikirtke misin? Şirik deyip durga. Причем yok, neydi şikirtke? Şikirtke tugel. Anladım. Olaysa sen babasır. Babasırına tugel. Yok, olaysa niksin beni burşurga deyiş, anlat hele. Nik? No ben sekretarsınız aytdı, siz beni kütəsiz deyip. Dürüst. Men seni kütüm. Hayır. Men seni kütüm. Kirekli kişir yaprağı. Kimge kireksin? Sen nerse kütümünü seni kütürge. Yok. Rimon azağımı seni kütüp durga. Причем тут ремонт İlgiz Gümeriş. Olaysa sen ikinci bala. 450 min. Men seni kütüp duram, koya sen. Neydi ikinci bala, neydi 450 bin İlgiz Gümeriş. Ol bulmagaş, nik men seni kütürge deyiş. Ne olaysa bir giriş çığa. Koya gittin. Gel bas binemda bir kirgeç. Söyleşik. Sen nerse? Giri çıkırga.
Pahmilden içken 100 gram orakımı. Yok, bir içmeyeyim. Bu sır mısın? Bu sırda tugul. Belki sen zakondur. Gel kiri çıkıp durga. Yok, при чем тут закон? İlgiz Gümeriş koyamın da zakon. Yok, Nik olaysa sen kiri çıkıp diyorsun. Onu öğrenmeliyim. Nik. Nubitsiz, mini. Yok, Onda siz... Yara, buldu. Tak, şunda gına basıp dur. Benim şaltıratasın var, ondan sonra söyleşir biz. Şaltıratırga senin pagrimuşkin var mı alla? Neresi? Ladı Kalina maşinası mı sen? Para minden darttırat, artist. Yok, sen Nik kildin sen ha? Ben girmedim, anda revizi girdi nalogoviden. Ben şuna kırdım. Yok, nişik reviziye? Sana aldan haber edip bulmayı mı ne? Ben radyo stüdyodan haber indirge. Karalı, dokumentlar kaya, dokumentlar. Ben sana arşiv malle, dokumentlarına gerekti. Ona sekreterşinizden sorağız. Yara gittin mi? Gidergesiz yılgadağı bozma. Şayartmadın. Şayartırga men, munça taşı malle. İlgiz Gümeriş, dokumentlarımızda bit, İlgiz Gümeriş. Muncha taşı estrada minyatürler tiyatrı Rüstem hem İlgiz. Sahnede major Rinat Gilfanov. Ertängi olti men shivan klubdan mingrab boshlar eylana bu tungi hisdan chibar qizlar menim yonda yana shahar vaqtda men major tingla menim so'zni menim shirni kuyni sen durak kim durak of deb aytma menga bir qo'shanda adi kuchli men major wow men basamın gazga Ureller başı yıkızeyde 660'lı avto Minin şam, min major Min basamın gazga Ureller başı yıkızeyde 660'lı avto Minin şam, min major Телефон шалтрый. Алло, әйе, нәрсе? Не проблема, вау! Хәзер блик звонок. Вопрос решен. Әпиттікі. Мин мажор. Жырлагыз. Мин жырлым. Бигіз. Мин дейм. Бұл дүния біздің үшін әсін кім? Гитарист уня. Мин мажор. Вау. Мин басамын газға. Ureller başı yıkızeyde 660'lı avto Minin şam, min major Min basamın gazga Ureller başı yıkızeyde 660'lı avto Minin şam, min major Bilim yukarı, diller bile biz bir-iki işni dürtni Bugün mında, ertege koyda yakşı biz şunda Әтитіке, әмин мажор Мен басамын газға Ureller başı yıkızeyde 660'lı avto Minin şam, min major Мен басамын газға Ureller başı yıkızeyde 660'lı avto Minin şam, min major Min
Ренат Рахмат. Гилфанов. Ренат Гельфанов. Мажорик. Мин минор. Мин минор. To'xta, sig'ir. Turmushdan deb ataldi. Kopeykada aybat yuri, karbyuratorun kilasang. Reklamada okursun şol. İpoteka төлесең. Şol. Kredit Yumor teatri bizning sahnamizda. Qarshi olingіз. Ketdik ayta. Hayırlı kişler, isenler misiniz? Hürmetli ettiler, enliler, ebiler, babaylar, tuğanlar, tumaşalar, kıdalar, kıdaşalar. Bugünkü cımğa kişi tapşırığında sizni kaynar selamlıyız. Здравствуйте, пожалуйста. Men Rifatning so'zlarini qo'shilib. Hem indi bugünkü cımğa kişi alıp baruşları Ramil Şarapov. Hem Rifat Zaripov. Bugünkü cımğa kişi tapşırığı big ekskluziv bula. Bilesin mi sen şunu Ramil? Narsasi ekskluziv indaning Rifat. Ey abay, özün şuşu tapşırığını alıp barasın. Özün nerse söylegenini de bilmeysin. Ha. Bir kızık. Bilesin kilse, bugün her jırşı özünün jırlarında özü turunda jırlayacak. Doktor Rifat, bir narsadan o'ylayman. To'g'ri ketib anlatili, пожалуйста. Mene nişek anlatayım eken. Mene hazır sen meni ilan etti. Sen? Min birini jırlap ko'rsatam, sen sahne ortidan qarab tur, şundan anlarsın. Ну давай, tirishib qarayım. Hurmatli tomoshachilar, qarshi oling'iz. Tatar estradasining 48 kiloli artisti. Shikirtkash stilinda sikirib yuruvchi mening do'stim Rifat Zaripov. Bo'ldi, malades. Hazır kirib ketsang da bo'layapmi? Ketdik do'stlar, tug'an tomoshalar, xudo-xudochalar birga. O'zim bo'lam Orenburg yigiti, top olmasiz siz meni kebekni. O'zim jırlayım biyim ham sikerem, shularda xalqni da kuldirem. Tug'an tomashalar, xudo-xudochalar, meni ko'rgach borasida qullar shabalar. Tug'an tomashalar, xudo-xudochalar, meni ko'rgach borasida qullar shabalar. Mena bir kim bir qayşan so'z aytolmay, chunki mening ortimda salavat abay. Televizor, radioda kelmingina, shunga meni barisi da bilay. Tug'an tomashalar, xudo-xudochalar, meni ko'rgach borasida qullar shabalar. Tug'an tomashalar, xudo-xudochalar, meni ko'rgach borasida qullar shabalar. Ketdik birgalikda hozir. Rahmet, bizde rahmet. Ramil buldu şık. Şarapov. Nek bu cemaat Ramil koya gitti ekansin. Elle korkup buağa kaytıp gitti. No Ramil yok deyip kine cumğa kişi tapşırığını to'xtatmaymiz. Çünkü biz turudan turu efirda. Konsertimiz devam etti. Hem hazır sizning qarşıga chaqirasım kile. Ko'plarınız bilgan jırşı. Haligi jırşı Tatar estradasında bek tez barlıqqa keldi. Hem bütün xalq onu yarattı. O'zi aytmishli, chekkanima 8 oy nu xalq o'zi meni yaratadi. Alkışlar bilan qarshi olamiz. Elki Mishari, Niyaz Jalali. Niyaz Jalali, alkışlar.
Külesiler kile Sıyırlarını kurgen şagımda Zataşular gına tugille bu Jirşe buldum mallar sattımda Jirvıysalar kile jirvıysalar Jirva bakşa işlev şingilrek Tugilele Tugil jirvav gına Tuleseler elbimde Jirvıysalar kile jirvıysalar Jirva bakşa işlev şingilrek Tugilele Tugil jirvav gına Tuleseler elbimde Tugilele Tugil jirvav gına Tuleseler elbimde Tuleseler elbimde Ya Celale. Rahmat. Ya Celale. Rahmat o'zingizga. Tag'in keligiz. Zo'r rahmat. Mana ilki misharlarda bizda qonaqda. Misharlar alar bir vaqtda da yo'qolib qola turgan tugul betinde jamoat. Mana misharlar degandan bir mazakchilar o'tasi kela. Shulay poyezdda boralar ekan bir amerikanis, bir xaxol ham bir mishar. Baralar bular qoyadir, baralar bir vaqt mishar üstelge chiqarib qo'ya qizdirilgan tovuq. Tovuqni qo'yada, "Aydagiz yigitlar, oshog'iz ovuz etigiz bizning tovuqdan" deydi. Shundan endi amerikanis buni ko'rib, "Ey brat, shushimi sizda tovuq? Mana bizda ol tovuq" deb üstelge chiqarib qo'ya bir zo'r straus. Mana tovuqni endi bila oldi. Shundan misharning kayfi biroz tusha. Mishar üstelge chiqarib qo'ya, bundan qadar do'ngiz. Do'ngizni qo'yada, "Aydagiz yigitlar, oshog'iz mana bizning do'ngizdan ovuz etigiz" deydi. Mana endi xaxol ko'radi, "Ey brat, shushimi sizda do'ngiz? Mana bizda ol do'ngiz" deb üstelge chiqarib sola bir zo'r qoban. Misharning mana ko'rib kayfi tag'in tusha. Shundan mishar üstelge chiqarib qo'ya bir zo'rgina qarbiz. Qarbizni qo'yada amerikanis bilan xaxolni ko'rib, "Ey Manası nerse indi tağın deyip gülüşeler. Mişerde yo'qolib kalmagan Krıjovnik deyip cevap bergen. Dulay cemaat, mişerler malatsı. Cemaat, Ramil sizin arada tuguldur bit. İzledim tapmadım. Tuşni bu ağa qaytib ketken ahırısı. No şulayda konsertimiz devam ete. Hem hazır sizden karşıga şakırasım kile. Benim okutuşum, ustazım, gümümen bir köp jırçılarını okutkan kişi. Professor, Tatarstan'ın Xalq Rossiyaning at kazangan artisti Salavat Fathidinov. Albatta alqishlar bilan qarshi olamiz. Salavat Fathidinov. Şaklarına bu səhnəni bulmuş ol ağlar Sizdə tugil glavalardı yeşil oğlar Bir tapqır şaltıratu jitə sarlarıb dular Glavalar isəd bulğadda yaşarıqa bulay Yuqda diye kürdəgiz Biğəsiz qarşı kilbəgizlik Siz taşlı kürdəgiz zidhar Bidi bişidi bar tiksiz bar Yuqda diye kürdəgiz Biğəsiz qarşı kilbəgizlik Kürdəgiz zidhar Bidi bişidi var Tiksiz var Tiksiz Taşlı kürdəgiz zidhar Bidi bişidi var Tiksiz var Bidi bişidi var Tiksiz
Татарстанның халық артисті Салават Фатхетдинов. Үзе! Сәлем. Салават. Рахмет. Қазір кірем әлі Салават абай, яма кетмей тұр. Бек зор рахмет, Салават абайға да бар тек рахмет сөздері гіне айтасы келе. Бізді оқытқан кіші, ғұмымен оқуда ғана түгіл, әр вақытта да тұрмышта да ярдәм ете тұрған кіші. Енді мен Салават абайда ішлепті алдым біраз, алып барушы, юморист боларақ, білесіздер. Салават абайдан кеткен вақытта да мен аның янына кіріп, зорлап, барысында аңлатып, мен айтам, Салават Зәкиеш, міне өзімнің концертлар білән шығасы еді, қайыр фатихағызны бермәссіз мекен дегеш. Салават абай менға қарады да, әдем, Рифат, фатихасы берібін, қайырын қойтқаш анаң берір деген еді. Міне Салават абайның қайыр фатихалары білән үйрейміз жырлап, Аллаға шүкір. Концертіміз давам етек, һәм бүгінгі концертта жыршылар ғана түгіл, жолай уқ юмор ұсталары да бар. Һәм міне қазір шығашақ артистіміз бәлки Рамилнің қая екенін біләдір. Алқышлар білә қаршы алабыз. Буа сатиры театры. Раил Садриев бізде қонақта. Раил Садриев. Ассаламағалайкум, Қазан! Рахмет, бек рахмет. Рифат, Рамил. Бекман тұрғына қазір бара. Не істеп өте? Не үшін ассаламағалайкум дейм? Шолай, бір бүйре келіп кіргенде доңғыз фирмасына. Ну енді доңғызылар бүйрене көргеш, шетке гіне қашып, кішкіраларды. Жона бүйре келіп кіргенде, ассаламағалайкум, қардашлар деп айтады. Дегеннен бір старший доңғыз шыққанда, слава Богу, мұсылманин деп айтады. Рахмет. Мен бек тұрғына қазір бара. Бір күні кеше тамақ деген кафе аштым. Не үшін тамақ? Çünkü сәхнеде де тамақ біле көтерілдім. Бизнеста да тамақ біле көтерілесейді ола бірсі. Енді тамақ деген сериал түсірдік. Телевизордан қарағансыздар. Тамақ сериалында әр серия сайын яңа артист. Жәмәгәт, логика бекады, өзі мишерлерше. Артистлар мен ақша бере, мен оларды сериалда түсірем. Енді тамақ сөзінің расшифровкасы да. Тамақ, татар, артистлары меңа ақша кетіре. Рахмет. Енді Рифат білен Рамил меңа қалдырды бар сәкені. Енді давам етер ақышты бар. Концертін давам етеміз. Һәм күшті алқыштар білен қаршы алыңыз. Енді көп кіне еш тамашашыларының яратқан жыршысы Мөнир Рахмаев. Алқыштар, Мөнир Рахмаев. Достар, құлар, көбірек жетмейме, хей! Хей, хоп, хей, опа! Мінәмін келді, сәхнәгә мінді, сұқланып қарилар қазір миңа. Сикірә жырлағаныға мені, ұшаталар қазір маймылға. Ех, көрәлім менің секіргенді, миңа қарап бардың ясықлана. Айныңды жүлі тимәсін тек көздер, дейіп дейді қаркіп ұзата. Ех, көрәлім менің секіргенді, миңа қарап бардың ясықлана. Айныңды жүлі тимәсін тек көздер, дейіп дейді қаркіп ұзата. Опа! Хей, құлар, Мөнир Рахмаев. Құлар, көбірек. Маймыл. Мөнир өзінің маймыл дегеннен бір қызық хал еске тірішті. Жолай,
американец, француз, татар мужиклары шығып кеткенлер Африка бойлап сафариға. Баралар дей бұлар жыбар басында, баралар дей. Бірінші болып машинаны тоқтата американец. Американец үйде кірорғына, «What, егітлер» деп айтады. Көресіз мұ Арыстанны? Міне, Америкада, менің қатында, Арысландай шондай батыр деп айтады. Түнне білен Арысландай тырнақларын шығарып, үстіме раудап секірі деп айтады. Шонда машина көзгалып кете, екінші болып енді машинаны тоқтата француз. Француз енді интеллигент, француз мужик айтады. Oui, je parie, in француз, la пөржен, жігітлер, деп айтады. Көресіз ма жирафны? Міне, Францияда, менің қатында, жираф сыман шондай ұзын, нәфис бойлы, міне шондай тамғалы нәшнешкіне баралы деп айтады. Шоннан жип көзгалып кете бір мәліне келіп кіра джунглиға. Джунглиға келіп кіргеш, тегенде оғаш істінен қап-қара бір жынны маймыл секіріп ча татар мұжығының кішағына. Татар мұжығы аптырап, Сания, бәғірім, нештәбінесің мұнда джунглида деп айтады. Залда Соня апалар yok mu? Болса конфуйтегіз, өйлем шекарғанай бір түгіл. Eyde devam etemiz. Hem şulay kışla kışlar bilen karşılığız kilese zirşanı. Tatar estradasının mega popüler zirşası. Nurlat Mişeri. Firdus Temayev. Alkışlar. Барай берем булды хәзер шуңа биеп җырлыймын. Эх, кемер итәбез, җырлап байып бетәбез. Җырлап байып бетсәк тә без сәхнәләрдән китмәбез. Эх, кемер итәбез, җырлап байып бетәбез. Җырлап байып бетсәк тә без сәхнәләрдән китмәбез. Мине бик тә яраталар яшь кызлар һәм хатыннар. Ләкин берни эшли алмыйм, минем инде хатын бар. Эх, кемер итәбез, җырлап байып бетәбез. Җырлап байып бетсәк тә без сәхнәләрдән китмәбез. Эх, кемер итәбез, җырлап байып бетәбез. Җырлап байып бетсәк тә без сәхнәләрдән китмәбез. Казак, киттек бе! Firdus Temayev. Zor rahmet dostlar. Firdus Temayev. Zor rahmet. İsamiz Firdus abi. Kulağız katıyken. Mişerçe bırak. Bana sahne артында şok katıp görüp duram. Nechik şolay 32 sekund içinde 62 tapkır sikirip bulау, Okça tüleseler sikiresin bırak. Мына шақсан өзім һәм тамашашылар сұрауы бойынша
tag'in bir tapqir o'zigacha bir zikirib ko'rsatsagicha olqishlab turgan qozon Firdus Jamayev. Hey! Zo'r rahmat. Tag'in Zirayvar. Rahmat. Haba! Zo'r rahmat. Endi hurmatli tomoshabinlar, mana shu ko'ngilli to'g'rida bizning bugungi qaralgan jumg'a kishi topshiriqni oxirini yaqinlashdi. E'tiboringiz uchun bek zo'r rahmat. Sizning bilan bu var Ildar Yamaliyev. Hamrizat Ramazanov. Endi hurmatli tomoshabinlar, davoman ko'rasiz kelsa, ertaga Filarmoniya konsertlar zalida shu vaqtda konsertda ko'rishamiz Alloh bersa. O'zimizning konsertda ko'rishamiz. Paka. Rahmat. Kutib qolamiz. Kredit yumor teatri. Hayda, qo'l shamala. Çık haydi çık. Tamam, kredit yumor teatri. Ertaga konsertlar Alloh bersa. İldar Yamaliyev, Rizat Ramazanov. Zo'r rahmat. Молодцы. Bak молодец. Молодцы. Men aytayım. Mana brat. Biz mında angrayıp şiir söylep yürüyüz. Ben ötüp sikirge gerek ekan. Sikirge gerek. Men sikirsam tisham saqlanay. Hazır ihtibar. Filarmoniya konsertlar zalında işlevchi bizning yaqin do'st opamizning olqasi chip qolgan. Bir olqasi oltin. O'ng yog'ini qiysan, so'l yog'ini yo'q. Shunday qizil zo'r toshli olqa topsangiz bermagiz yema. Ketdikmi? Yo'q, topib bersangiz qaytarig'iz. Unda kassagami negami berasiz? Hayda bo'ldi endi, konsertni davom eting. Kimsan anda? Ramil Sharapov. Hayda, Sharapov ana. Ha? Moyika yoshi. Bek zo'r rahmat. Barsa da siyli. Nechik kostyum? Yanğa chiqqan etek shunday bo'laydi ol. Sap sarıdan men narsa siylisi kelatiga har bir so'zining xabarini siylib etingda. Menimde xabar bor. Xabar menda ol yo'qmi? Menim uylanganni eshitdingizmi? Uylandim bit hali. Allah yo'q qo'l shabirga kerakmi? Uylanuv andi shodliqli xabar tugul endi ol. Ikkinchi shodliqli xabarim bor. Malay to'di bit menim. No dersingina endi malay to'di deb sentyabrda 1 yosh to'ldi. Hozir kirtingina o'sa biz degi menim qiziq mezgillar esda qolgan. Menim endi uylanuvimda biroz tozarib bo'lmasmi deb uylangan edim. Kiri ketdi oxirisi. Malay tug'an vaqtda men endi Buva davlat satira teatrida ishlagan vaqt edi. Ham endi malay tug'ash Rail Abay Sadriyev menga ikkinchi kuni zo'r bo'lak yasadi. Shundoq gastrolga olib ketdi. Biz bilan Asinovda endi spektakl qo'yib yotganda, unda shunday O'tin Po'lani degan spektakl bor. Menga shunday bir obraz berdilar. Mana nechigara anglatayım ekan yumshoqroq, tege jilbazak mujikni o'ynarga kerak. Xotimsha mujik. Urush aytsak голубой. No men endi miskin tege artist bo'lgach o'ynab chiqdim shu spektaklni. Oxirdan endi Raylabay tezib bostirdi barig'izda. Ham endi kimningdir rol boshqargan shularni e'lon etdi. Ham shirat menga jetdi. Sayrkay rolini boshqaruvchi Ramil Sharapov degach, men motorgina bordim endi o'zimcha. Boshiyam ey tatanda endi Raylabay hozir maqtanirga. Bilasiz kelsa, kechagina Ramilning malayi to'di degan edi. Ikkinchi ratdan bir konkretniy abing o'tirgan qarab. Abing turdi da qarali Rail, голубойlarning da malaylari bo'lamal oldi. Men endi tegi o'zim shoq qotib, isani mengina hozir buvaga qaytib jetgach, tegi normalniy mujik bit endi mana xotinning malayi bilan raddomda bo'lganda narsa bo'lak etirga teyish chechak. Bizning buvada svetochnilar bilan big problema. To yobig'i, to vatilgan, no Allohga shukr tegi pensioner abilarga rahmat. Ular bilan kibit chatına chiqib o'tira bir 6 abing antenaga shipshiqlar qo'ygan kibik. Men endi shu abilarni ko'rgach har birisida shashak, no abilarning biznes ishli.
Әбейіңе неше еш, шешекнің бейесі де шундай. 60 екен 60 сум. Киттім қазір рәті біле иснеп. Мәйтем әбей юқ рамашқы бүле кетіп болмай. Күштім 70-ке. Мәйтем әбей 70-те шешең қиылған. Мұнсы бәрәңгі. Ең қырыда отырған төтінюры. 90 еш розығына сата. Бұл бит менің иснеп барғаны көрді қазір. Мен білмейм сіз нәрсе ойлайсыз. Төтінюры тұрды да. Сынок, сынок, ты у меня понюхай. Неделю стоять будет ты. Нәрсе ойладыңыз? Нәрсе ойладыңыз? Апа жаным, нәрсе ойлап отырасың? Бегірек перезагрузкада отыра. Мен енді шылай исәне менгіне теге қазіргі вақытта біз ғайлам білен Қазанда яшәп ятабыз деп әйтәсі келіп. Бізден енді зор теге әтейлердір, бабайлардыр енді зор абзыйлар шаяртып қар вақыт келелер. Мына енді сіз қар вақыт гастрольда, сіз гастрольда, қатынларыңыз үйде қала, қатынларыңыз үшін қорықмайсыз ма дейлер. Мәйтем мен қорықмайым, дальнобойщиклар қорықсын дейм. Ана мәйтем бір дальнобойщик шығып кеткен, қатыны мүскін үйде қалған, ол мүскін қатын не ішлесін? Қатын қыз үшін башқарала, ол ішли, мужик үшін кім ішли? Ол беттегі орындықның аяғы ватылса да мужик қолы керек. Стәлінің шаты кетсе да мужик қолы керек. Бұл енді мүскін жетмесе қазір сатып алған тегі стенкі, фужер қоятырған, әлік бетінде стенкаларыны ясалған келіш саталар еді. Қазір түзілмеген келіш сатылғаш, кіртіп қойғаннар, но мужик иде болмағаш. Кімні шақырасың? Күршіні. Күрші простой, безотказный, кірген болушарға. Ну, енді өзіңіз білесіз енді, мужик іші тегішлі башласа, шәбеттір бішлі енді. Оны тұтырға керек, мұнсын бастырға, оннан ятқызырға. Ол бет енді мужик қаты ішләсә, тирли башлый. Тирли башлағаш не ішлесі келе башлый? Шишінәсі. Бұл енді мүске шишінген, қалған майкадан, подштанник. Ол бет әлі тирләгәш подштанник біле қычыттыра. Подштанникны салған, қалған тігінеден біздің мәңгілік әйбір бар бет енді ол. Турбонадув, климат контроль. Шунардан ясап ята, бір заман ишікке звонок, қатыны барып қараса тегінде мужик басып тұра, бұмында турбонадув білән, кірсәбет надуват ете. Қазір не ішлерге? 6-шы этаждан секірі Ирақ, яры тегінде телевизор басып тұра, ЖК телевизор, 50 сантиметр диагональ, шоның артына шыпыртқына қашып отыра да, тегінде мужик кіріп те баса. Так, қатын, сен кофе яса, мен бүгін прямай трансляция қарайым, футбол бара деп айтады. Тегінде мүскін қатын 15 минут теге кофені бұлғатып тұра. Залда бір ненде тауыш yok. Неужели бәрі өтірді екенді? Шыпырт қына залға кіріп қараса, мужик диванға отырған, бейті аппақ, шәші тұрып басқан, телевизор шатына қарап отыра екен. Бұл енді қатын шақатып, матурым нәрсе болды? Қаралы қатын, залда аномалия қырысы. Телевизор қабызып жібердің, футбол бара. Россия Азербайджан командасы футбол ойны. Россия командасынан бір футболистны поледан удалят еттілер. Заразы зал арқылы шығып кетті деп айтады. Бізге енді қар вақыт теге артистларға қиын бет енді ол сәхнәгә шыққаш, халық янында зор имтихан берген кебек бір шыласың енді бұл өмір атамы, атмаймы, атмаса тағы да қиын енді нервы, депрессия болғаш, йықлап болмы, йықласаң нашар түшлер көресің, әлі сыңғы вақытта түшқаннар көре башладым. Әлі нормальный түшқан кірмейді, түште түшқаннар футбол ойны. Мен енді шақатып бардым психиатрға қадыр сөйлеп бердім, шулай дейм, сеңа ял етірге керекті, меңа дару берді енді бұл, бүгін қайтқаш ішірсің. Мәйтен бүгін менен ішмейм, ертеге, әнек бүгін ішмейсің, мәйтен бүгін түшқанларының финал.
Һәм инде нәрсә әйтәсе килә, һәрвакыт бергәләп шулай елмаеп яшәргә насыйп булсын. Миннән сезгә елмай, ките Казан! Бик елыйсың килгән чакта, елмаеп бак күкләргә, елмаеп бак күкләргә, елмаеп бак күкләргә. Ходай жәлләми тараткан бәхетне бит күпләргә, бәхетне бит күпләргә, бәхетне бит күпләргә. Елмай, елмай, елмай әле, елмай сынала чырайың. Бу дөньяга бер килгәнбез, яшик әле елмаеп. Елмай, елмай, елмай әле, елмай сынала чырайың. Бу дөньяга бер килгәнбез, яшик әле елмаеп. Ничек килешә елмаю синең алсу йөзеңә, синең алсу йөзеңә, синең алсу йөзеңә. Дөньялар яктырып китә, күз тимәсен үзеңә, күз тимәсен үзеңә, күз тимәсен үзеңә. Елмай, елмай, елмай әле, елмай сынала чырайың. Бу дөньяга бер килгәнбез, яшик әле елмаеп. Елмай, елмай, елмай әле, елмай сынала чырайың. Бу дөньяга бер килгәнбез, яшик әле елмаеп. Әйткәннәр бит борынгылар, әдәм китерә юрап, әдәм китерә юрап, әдәм китерә юрап. Елмаеп бәхет юрасин, кайгылар усын урап, кайгылар усын урап, кайгылар усын урап. Елмай, елмай, елмай әле, елмай сынала чырайың. Бу дөньяга бер килгәнбез, яшик әле елмаеп. Елмай, елмай, елмай әле, елмай сынала чырайың. Бу дөньяга бер килгәнбез, яшик әле елмаеп. Елмай, 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 елмай әле, елмай сынала чырайың. Бу дөньяга бер килгәнбез, яшик әле елмаеп. Елмай, елмай, елмай әле, елмай сынала чырайың. Бу дөньяга бер килгәнбез, яшик әле елмаеп. Бу дөньяга бер килгәнбез, яшик әле елмаеп. Рамил Шарапов. Сәхнәдә Мөнир Рахмаев. Көшірек, көшірек, филармония! Қорқып юғалып, қалмай юлларда, көп түрлі болса да сынаулар алда. Дүрлеп янадыр, сүйі ұшағы, біздің ғөмірнің лә ең матур шағы. Бейбіз, жырлайбыз, бейб кешті туймаймыз, бейбіз, жырлайбыз, бір тек тұрмайбыз. Жырлап бейіп тұрсын көңіллер, келді шулай өтен ғөмірлер. Жырлап бейіп тұрсын көңіллер, келді шулай өтен ғөмірлер. Алда сынаулар, алда зор юллар, хаялға барғанда башта мың ойлар.
dostlar. Sönmez yaşlıkның dərdi yürekte. Yolda yoldaş bizge eng motor jırlar. Bibe jırlıyız, bip hiç de duymayız. Bibe jırlıyız, berdik durmayız. Jırla biyip dursun көңіллер, gülde şulay bütün ömürler. Jırla biyip dursun көңіллер, gülde şulay bütün ömürler. Hey! Eyde bir gelep, jırlap bir yerge. Jır bilen aşılsın mıngsı көңіллер. Bizning keyifni bir ko'tarib, derdi büyülerge şahtıra kuylar. Biz jırlıyız, bip hiç de duymayız. Biz jırlıyız, yaşlık çağımız. Jırla biyip dursun көңіллер, gülde şulay bütün ömürler. Jırla biyip dursun көңіллер, gülde şulay bütün ömürler. Hey! Güçlere dostlar. Vama! Hi-ha! Woo! Güçlere! Hey! Hop! Gittik! Hop! Bibe jırlıyız, bip hiç de duymayız. Bibe jırlıyız, berdik durmayız. Jırla biyip dursun көңіллер, gülde şulay bütün ömürler. Jırla biyip dursun көңіллер, gülde şulay bütün ömürler. Jırla biyip dursun көңіллер, gülde şulay bütün ömürler. Hey! Gittik dost, güçlere. Rahmat Bekzor, hayırlı kеш esenmisiz Filarmoniya. Aybat, rahmat Bekzor. Qarab turam, zallarni tuturdingiz. Anda yatırga bola. Beganda bir o'rin qoldi. Kelmaganlar, inşaatlar 4 kishi. Qo'y yuringlar. Yarar, bugun zalda bormi? Kimning tug'an kuni bugun? Kim? Salam, bir kishi. Balkondan da kimdi? Kim anda var? 10 kishi. Şulay meni yonda turgansiz. Yarar sizga meni hozir shuni bag'ishlayman. Meni tug'an kun turida jurab olamiz. Ketdik do'stlar, olqishlar boshlaymiz. Tug'an kun meni shunday turganda jurim. Yangi jur. Ey. Ketdik do'stlar. Kimni bugun tug'an kunlaringiz bo'lsa, kichig'iz bir yerga yema meni bunda. Balkondan kelingiz bunda bir yerga. Tushungiz. Tutam. Ketdik. Hey! Kütüplerle alasın, şotlanıplar kalasın. Dileklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan gün umulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güleşekler. Tuğan gün umulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güleşekler. Yaktı hiç көңіліңде, бәйрәм туған күніңде. Дос туған якынларың, құтлый сені ул күнде. Туған күн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насип булсын, бәхетле киләчәкләр. Туған күн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насип булсын, бәхетле киләчәкләр. Hey! Әйтәгез, кәйфләрегез ничек дуслар? Şatlanıp yaşa elle, yaşanda yaşla elle. Jırla biyip көңіл aşı, көңілнің şunday melle. Tuğan gün ul bülekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güleşekler. Tuğan gün ul bülekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güleşekler.
Büleklerinin beylemin Doğan günün beyremin Doğan gün on bülekler Hem konaklı tülekler Nasip olsun Bəxtli güləşəklər Doğan gün on bülekler Hem konaklı tülekler Nasip olsun Bəxtli güləşəklər Nasip olsun Bəxtli güləşəklər Bəxtli güləşəklər Münir Rahmayev. Kubrak, bir artist. Münir Rahmayev. Sahnamiz turunda Rasay ko'lamida o'zdirilgan Ya Tatarin Ti Urus Ustiramiz Kukuruz degan jir festivalining Grand Prix egasi Fiafan Galitsin qarshi oling'iz. Здрасте. Я русский, полный. Меня понимаете? Понимаете, нет? Ну тогда начнем. Спасибо. Вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет. Наверное, милый мой идет. Идиот! Narsa? Sen burunda шығарға керек. Aha, o'zing chiqmandi kiyimdan, понял? Bitin sahnada bosib turam, qo'lib keta bitin davay. Aha, o'zing aybat kiyimni olganda. Давай, быжғымаяма, штопта ikkinchisida шығасы бол. Яңадан вступление берем. Yana. Извиняемся. Урысская, холокская. Вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет. На нем засчитана гимнастерка, она с ума меня сведет. На нем засчитана гимнастерка, она с ума меня сведет. Инаңның бәтинкасы. Сен ясамында шықмас бұрын, оу ятасын тағы сахнеге. O'zing akirgayмынды kiyimni, понял? Бесянасы қатын қыз киімі киіп, баянда ойнарға флер құрматым, что ли? Aha, мына сақаллы һәм мыйыклы мужикка хатын кыз киемен киертеп чыгару Кончита Вурст по-татарски вообще шәбиме? Әйбәт. Евровидениеға сені жібереміз, Алла берса. Жибәрәм әле мен сені. Нәрсәгә шулай киендек? Нәрсәгә ди, төрле җирләрдә чыгыш ясарга туры килә. Залда урыслар булырга мөмкин. Интернациональный номер кирәк диделәр. Нинди урыс? Шипши татар концерты бит бу. Есть в зале люди, которые ни черта не понимают по-татарски. Есть! Не пишаңа келдең алсаңда. Менә күрдем, берәү бар, давай җырларга кирәк. Давай син быжгып тормалы, яме маржушка. Мин маржушка булсам, син вообще морж сушеный. Морж сушеный. Син ничисең ул, а? Сыя бетеп булмый. Син читтән карап торганда битләгәнгә шаптырасың, брат. Битләрсең мына кешедән калган кием киеп. Давай, нормаль дип кенә. Давай чыкканбыз икән, урысча җырларга кирәк. Білмеймін мен орысша жырлар. Ник мин дә белмим. Мен орысшаға тәржімә итә генә беләм. Тәрҗемә итә беләсең? Давай, брат, былай итәбез, кара. Без бит татар халык җырларын дашурта беләбез, шулай бит. Урыслар бит вообще белмиләр. Әйдә, татарның халык җырларын урысчага тәрҗемә итәбез дә, тегеләрнең каршыларында җырлыйбыз. Татар телен пропагандалап. Татар җырларын пропагандалаучы. Әйбәт. Давай син бит тәрҗемәсе, давай нинди җыр бар? Татарда иң җайлы тәрҗемә ителә торган җыр нинди ул? Ой булбулым. Да, ой булбулым. Ой, было, ой, было, что же было там вчера? Нәрсә булды? Катырак бәйләм ителгән. Әйдә, давай теләсәң сөйләп отырмайым да. Было. Шуннан башка бүтән җыр юк, что ли, татарда? Кеше төсле җыр кирәк. Кеше төсле? Да, кеше төсле, нормаль җыр кирәк. Да. Кеше татарда бердән-бер кеше төсле җыр бар. Нормальный җыр. Картаямын үзең йөрә. Да. Син ничисең ул? Бим.
Ник нәрсеге? Ихабедин кіші бейіп жырлы бет, шоу ясы, А, шоу. шоу, молодец, да, дұрыс, дұрыс. Ей, тоқта. Сырланса да нешек бұл әлі ол? Нәрсе? Маңғайлар сырланса да нешек бұл әлі ол? Сырланса сыр бұзылған. Сыр ейт бұла. А, сырын, сына ойна. Айда жырлай. Айда, ойна, ойна. Не стареет наше сердце, наш лоб отсырел давно. Прошла молодость, но все же в душе песенек полно. Видал? А? Энде әйбәт, ә? Халабала түгел. Әйбәт бу, әйбәт. Баянны да әзірек ашып жіберсәләр, имен, шулай бе? Давай, брат, теге. Ақ яры деген мұңлы кейіні кімнәр ойлап шығарған, давай шұрды. Так, ақ яр, белый берег, мұңлы кей. Туқтан инде берек. Яр берег бит инде. Яр смыслы сүйген яр, қыз, қыз. Ақ яр деген мұңлы кейіні. Так, белую бабу, как мелодию. Кто придумал? Что-то не то шығалы. Что-то нормально шықмай. Әйдә теге, бала Мишкин. Ребенок Мишки. Мишкин, бала, Мишкин. Медведев баласы. Путин білән. Жилден туған. Сарманай, сарманай. Мальчик жылтухай, мальчик жылтухай. Сеніңше жидеген шишмән нешік бұла? Ключик ұжығырды бұла. Тек бұнда шығып жүгірданы жырлап болмай бетінде, брат? О, жұмға. Теге тол бірісі. Давай. Русский народный песня «Пятница». Тополиные почки, тополиные почки, тополиные почки, они в тале. Тополиные почки, тополиные почки, тополиные почки, они в тале. Кішіде да шуның қадар почка болса, рахатланыр еді татспирт промхале. Кішіде да шуның қадар почка болса, яқшылыр еді татспирт промхале. Сөздерін тұры кетіріп тәржім айтасыз енді, а? Ведь профессионал. Давай по тематике кетеміз, тематика. Давай, татардан не тематика жырлар. Махаббатыны татарда бітіңізі. Жоқ, енді махаббәтілі кей бет. Қазір бет ярты истирады, құшларға бағышлап жырлай, құшларға. Давай теге, еркенің қорлығашын жырлайбыз, ай. Қорлығаш. Снежный гач. Давай, ойна. Қорлығаш. Снежный гач. Давай. Пәм. Сыйыршық. Корова, выходи. Корова, выходи, сыйыршық. Давай. Тұрна. Тұрна, вставай на. Тұрна, вставай на. Айда шындай жырлайбыз. Тұрнаны ма? Ел көтеріп жібері тұрған. Жоқ, енді тұрна көтере тұрған түгіл, тұрна бет ол ұзата тұрған. Солай мұнай. Көтеріп жібері Урсалтау. Урсалтау? Конечно. Давай, Урсал нешек бола, Урсал. Урыс наливай. Ага. А Урсалтау? Гора, где урыслар наливают была. Да, дұрыс. Раз в год приезжает ко мне баба, позеленело широкое поле. Нинди поле. Ник яшелленді кең ялан деген сөз бар. Ялан поле бола бит ол. Ялан поле түгіл, ялан ол лизон. Тұрған, ялан. Понимаешь? Тұрған болса өзің жырлай әмі. Уже у него давай что-то. Идут год, и ждет меня Зоя. Сегодня к ней не дойду. Там в горе урыслар наливают. Лучше я туда пойду. Там в горе урыслар наливают. Лучше я туда пойду. Evet olur. Көне көтәрілді. Да, evet. Дишінде тағы. Түбә ките. Давай, брат, көтерілген хөрмәттен теге үздіріп бір қарадың да яндырдың жүрегімді, давай. Оторвала, посмотрела и пошла пожар тушить. Оторвала, посмотрела и пошла пожар тушить. Қарап қалдым мен өзіме, қызма мен или мужик. Қарап тұрам мен өзіме, қызма мен или мужик.
Сен ақырдан татарша күше баштадың, брат. Урысчаға күшмәмін, татар бетмен. Тәржіме ете білем дедім. Әйде, ардама, бол, давай, әйде. Салауатның салқын шайын жырлы бізе. Салқын шай. Липтон, айсти, давай. Липтон. Салқын шай, холодильник, Липтон, давай. Ұзақ тұрды, атым шапмады. Стояла лошадь, долго не косила. Енді косила. Шапмады, не косила. А сеніңше Фирдус Тимаевның тіге оллар көрдім, олмадым, гүллер көрдім, үзмәдім, ничек бұла? Розовых видел, не брал, голубых видел, не рвал. Анда вообще голубых деген сөз жоқ. Это не импровизация, что ты? Идел бойы қайынлары. Приволжская посадка. Енді посадка енді тағы. Идел бойына бір-екі қайын отыртмайлар, енді посадка отыртала. Сен әлсә өзіңні бек орыс тілін білем деп ойлайсың, что ли? Аллаға шүкір. Алла, мұнан тағы текшіріп қаным келменді. Мына қара, идел бойы қайындарының бір шетіреклі бір куплеті бар. Шуны мына тәржіме айта алырсың бекен. Внимательно етіп тыңла. Мен құяшқа таба, үрге таба. Мен құяшқа таба, үрге таба, Яз түріне таба yol алам. Яз түріне таба yol алам, Гүллер арасынан үленлерге, үзенлерге кіріп yoğalam. Bu ne şizofrenikler жыры? Сен таба тәржіме ет шизофрениклар жыры. Мен құяшқа таба, үрге таба, яз түріне таба yol алам. Гүллер арасынан... Давай. Нормально ма? Как супермен к солнцу и к рассвету, в глубину весны я поддержу. Между цветок и трава в промежутке я гоню какую-то пургу. Если оторвет меня далеко, возьмет, уйдет, останется дорога. Кто написал слова к этой песни, перевести вообще невозможно. Başı. Urusça bilem deyip otura. Әсә кимен құмға түрәлді ме? Жалбығаш, давай, маржалар болып, қыламайық ұрысылар болып. Бір рәхәтленіп, бір татар шаңжарлық. Күптен керек еді енді. Давай. Подпорные опладушки. Аттарыны руслаштырабыз буғай, атларыны қуабыз шикелле. Талдағы сандуғаш, үстелен ұнытқаш, әйленіп қайтуы икелле. Талдағы сандуғаш, үстелен ұнытқаш, әйленіп қайтуы икелле. Қырық тіліне қырық яққа ташлап, башла туған тіліңнен. Көз тіліңні білсең, татар тілін сүйсең, башқа тіллер сиңа келерлер. Өз тіліңні білсең, татар тілін сүйсең, башқа тіллер сиңа келерлер. Башқа тіллер сиңа келерлер. Башла туған тіліңнен. Раушлар Емір театр артисті Абрей Хабриев. Харит Ғалиев. Раушлар Емір театры. Рахмат, достар. Бекзор рахмат, достар. Енді мына шушы татар жанлы, татар yürekli болған шираттағы менә деген мәңгі үлмәс һәм сүнмәс жыршыбызны бергәләшеп шақырыйк, қаршы алыңыз Хәмдүн апа Тимерғалиева! Yazmış ulaşıptırmadı Ortayırga bizge yürek Yaşlık derdi yaşı yüreğimde Yollarımı kuyma kirdeler Yaşlık derdi yaşı yüreğimde Yollarımı kuyma kirdeler Yok yazmış
Duşalarda yaman uyulamaz İske niyet bilen girsem bulur yollarız Bir görüştü bir ömürle Şılısız can erede Birge şakına kadrini bilik Ömürler üstekinde Bir görüştü bir ömürle Şılısız can erede Birge şakına kadrini bilik Ömürler üstekinde Hallerini sıramağız, yıllarını soğamağız Şükür deyip yaşayıver, yaşını sıramağız Şırlamız deminim ömür, sizden bilen bir gelip Kalbelerge dileseniz, yüreğinizle gelip Şırlamız deminim ömür, sizden bilen bir gelip Kalbelerge dileseniz, yüreğinizle gelip Kalbelerge dileseniz, yüreğinizle gelip Şırlamız deminim ömür, sizden bilen bir gelip Kalbelerge dileseniz, yüreğinizle gelip Kalbelerge dileseniz, yüreğinizle gelip Yüreğinizle gelip Zor rahmet. Zor rahmet, hürmetli tamашачылар. Соңгы вакытта үзегез белгәнчә эстрадада бөтен яшь җегетләрне крышевать итә башладым бит мин. Менә хәзер шуларның берсен чакырып чыгарам. Мөнир Рахмаев! Хоп! Хәмзә Тимергалиева! Әзәкәй бе балай галайна гәзрәклә. Бөтен бишәркилә. Кешеләр достар алкышлыйбыз. Башлыйбыз. Бәрикеш. Бит Хасанны егет булып, меннән сахна турына Җырлый-җырлый биюләрен бигрәк күркәп күренә Берсеннән-берсе матурлы эшләп бәләр киясың Күзләреңне уйнатасың, әйтсен кемне сөясың Yıllarında mыңдарында былбыллар сайратасың Сер түгелдер инде хәзер кемнесең яратасың Галига барам әле дип гомер буе җырлыйсың Менә шул сүзләрең белән тынычлыкны урлыйсың Бер вакытта бер яшьлектә диеп беләр җырлый гали Җырламый түзеп буламы күңелнең шундый мәле Суларда балык йөзәдер ялтырый тәңкәләре Күрер күзгә мәхәббәтле нәкъ безнең кебекләре Күрер күзгә мәхәббәтле нәкъ безнең кебекләре Киттек, башлыйбыз. Гали-вали дигәннәр алар тик җирдә кала Бу мәхәббәт сөюләр уттан суларга сала Ә күңелләр һич картаймый күңелгә бит үсигез Яшьлектәге мәхәббәтләр бәхет белән бер тигез Сәхнәләргә чыгып басаң йөрәкне җиркетәсең Ышкын салып күңелләргә бездә дә сәркедәсең Синең уйда йөзләреңә саклана яшь егетләр Җирдә күбрәк булсын иде менә синең кебек гөлләр Бер вакытта бер яшьлектә диеп беләр җырлый гали Җырламый түзеп буламы күңелнең шундый мәле Суларда балык йөзәдер ялтырый тәңкәләре Күрер күзгә мәхәббәтле нәкъ безнең кебекләре Күрер күзгә мәхәббәтле нәкъ безнең кебекләре
Хамдун апа Тимиргалиева. Һәм Мөнир Рахмаев. Рәхмәт. Рәхмәт Виктор Филармония! Хамдун Тимиргалиева һәм Мөнир Рахмаев. Тагын бер кат Бубит Филармония! Алла Пугачева. Зур рәхмәт. Хәмдүлә Тимиргалиева! Һәм Мөнир Робот.